Champions League enso ebe so na ye de Barca game no any Atletico Madrid game no eno ye de be so mo fi di kese isu deal 10619 mra nso na ball inti 7 p.m. she has post team ni nyina enso so ewo deal 106.9 na ese Barca etref on Spotify campaign no ye de sa mushia Atletico Madrid ne de sa commentary no enso so abel na me so na se da pia me nchia Sam J Bakery inti Sam J Bakery anopai Mama Julie and Mr. Samuel ahene afo womo ana kwem Champions League commentary de so nyina no wo matimi afa ho ka de nyina enso ma anopai manya ne ntia se omutie ana bema yaw enso so ewo Madina Zongo Baptist School na chi pe wa ana bema yaw eye Birkenstock anopai manya ne ntia se onsusu utie enti nyankopon enchi na nim chiro na bibia enso enye kama Mrs. Rita wo tema community 2 anopai manya ne ntia se onsu abiema utie umfa DLFM endi agrokra enra afia bedu afia madi ensusu ebepie more support ba enti afia manya ne ntia se ukopie mo Madina Estate onsusu abiema o monitor show enti Mr. Hitman yamfa agude mu nsema eboabo anu nyina no yamfa nsina se dia kam no ofatu aso so based on mame musa blaster yanya new coach Friday na mpanifo se omoko na so makɔhwe coach de be man enti meeting ne beto dwa Friday this is tournament aye ko ne coach bebe nya bi we are sure ana what when your latest be so wo be mpanifo bia what nkomo bia I mean to me I think say I was here do kwasi piakon kwasi piakon was say on share blasters team ni bi mu was in the focus of Sudan say on in Saudi yes scouting ni ade so to me boy kwasi die metimi aga say one way or the other no out of ai nkomo na ekoso no ti kwasi die nti Friday wo be mpanifo bia ai chief was able appear matia na say based on offer inclusion ti omo the coach ba ana doorbell e bia understand doorbell understand e bia omo ma di nkomo bia kire wa enti ya obetimi ana bibia ni wo enti entra Friday interesting but Andra I'm surprising Bayern Munich Echo Madrid Echo she 1-2-1 yes and anopana me no di nkomo and you were telling me say Bayern Munich betumi a Madrid yes amuko fie ko tia omo pa form kita Bayern no enye form ketwa and then team men ebo and the Barca ne article Barcelona versus Atletico Madrid yes and a Paris Saint-Germain in Liverpool so game to a big goal and no so another tough match pa a tough match pa yeah big pa so after this round on the be semi final now and the second leg in this be to ya okay from this week next week there's a return leg ni to ya okay until we no na semi final it I didn't yeah boy ya ku ani man say we want the final ni hihye so I see what we so say a last stop for Real Madrid team na wonder club a magic club until 19 minutes e be ba wie no so metumi akọ Allianz Arena e possible akọ Bayern Munich e be possible say one goal difference be and then Vini Junior ne Mbappe mu na o man take chances Vini Junior me and keeper pa so ye dey you so twi so ye dey no ababo net ne chen side netting yes more akoban so mu take chances next week and I say yes next week e Allianz Arena Germany besides man Madrid uno mo boni empon ya megas we wini eti wo dey entwen until say ye be wie ta fixture no Madrid they know the Champions League Mate baseball me that see ada pay
no no kada. Oye da nyame nuwa. The budget is ado. Oye ti nyame nuwa. Oye da nyame so simpi no ye no kada. So simpi no ye no kada. Now you're no brother. Mansa mommy, oh mommy, you nyamia yo. Flyer you know me rano. I could jam nyamia, what's it be? Now you're no brother. Oye da nyame nuwa. Oye ti nyame nuwa. Oye da nyame so simpi no ye no kada. Make down in your house, if you know no brother. Oye da nyame nuwa. The budget is ado. Oye ti nyame nuwa. 106.9 ANIDASO HOMOBIA. Ben Smack, I do say I go promise some I would among someone to pay what they about. Can't get the same Lumba in supernatural mineral water. Coming up next on the show. Newspaper review segment to know you're there back. And I've been turning in your crowd. All the top stories, major stories, making headlines of the national dailies. And Kratana big guy. Shabba could just be at National Paya. What then something in our day back. When you're live on Facebook, live on YouTube. Ban was shell link no. For Frobin so to me a no pay. Phobia never do one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come out, that citizen. Oh, your blogger, know your birthday. Happy birthday and come out, that citizen. Happy birthday and come out, a fear Bugatti GH. Erica, a fear that son, and you are that happy birthday and come from out. Augustine Anno. I love birthday, happy birthday and come from out. Your friend Sarah Boache, it's your birthday today, happy birthday and come from out. Happy birthday and come on, and I ask Santua Odro. I cannot try. I love birthday, happy birthday and come from out. Princess Dansu Taylor. This is Princess Dansu Taylor. I know birthday, happy birthday and come out, Princess. Mammy Musa, so to me, and the monsieur. One of monsieur and so here, Papa. One of monsieur, and I are very careful. Yes, so be and I was so numb. And say, type for the Papa. And to one of monsieur and monsieur. Yeah, from Fidiamo, I could your courageous. A friend of Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Experience every form, just got a grip. You better be a woody, a point to be a water. You hear Lumba in supernatural mineral water. From Penny Farm. If you want supply, will be 0555 274757 0555 274757. Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get your grab. Yeah, so you're bread when you're in a soul. TBS in bread my sorry. Darling Sado. Yes, Rajas, yeah. Darling Sado.
dance yo. Sit me feel me pa, and yami me ya come go. Yo kaka yo, yo patiti yo. E boni da ro, ma wo nyami ajimi yo. Enemy need it brown, yo yes wo me wo go. Music in a punya, yo radio me wo go. Yo ni babenu, I did ya deep on to do. Yoni ma ben, I did ya deep on you. Ni onya me to me, now kayana, babe shao, anu shao, shao, anu shao, babe shao, ya do. Na me to be now kayana. Semuka kan kasio. Na me to be now kayo. Semuka kan kasio. Na me to be now kayana. Babe shao, anu shao. 106.9 in Shraba Kwadwo Sami biara pe watena se ko wakrata ni nyina aye krado ko DLFMonline.com mokwa onso betumi agebre na fe waken kan ni nyina bi join live on Facebook aye DLFM 106.9 live on Facebook live on YouTube in Shraba Kwadwo Sami bi atena se anape mehwe na fe mema opani akwa ba na nkrata ni nyina no wonken kan na fe Ghana fo ehu de ekoso ku krata ni nyina mu anape Kwadwo mache. Yeah, me Joseph Bakobra. Na anope wapo mu te saying. Yami adom bibi aboko. Asa anope wani ma yesede. Yeah. Good news bi na wati anas wedi akrade bi. Oh, Bakobra. Adom. Adom. Mini akrade. Na asem bia so mfiri soro ma. Na mom no kure wo mu ne say. Adom. Adom. I like the word that we use here na. Adom. Ye ne ekoda anadwe ye nyina na yasode. No kure. Enti yemu bi no nyame ya adom na say. Ade pa bi ache na moja edi mafurusania na ban tworobo twede ampa Nyankopon homobro no eno na aso yensu na edika na yemfa nchia ma Nyankopon na ye na se wahwe yensu abo ye ho ban na ye da se ufo ade ba kwan wanwa ne se ye koye nwuma so ne ye bre upensu bi ohoro hu wi na akwada ompaso a woda ho saa wo hu de be woni so betete wo na ye se akiri din sometimes bi wa metumi da akunwa meni so betem na abo be ye 1 am na bisa me ho se na ekwan ben ekura na me fa so a me dae ne nyina echi nyame wadom na oma adepa esa achewa na nyame ayibi tano pay me ni age ni nyina ayese Nyankopon humobo na me nso ode makate asefo ho bi na se me wakwanya se mekoso aye de beboa na me man Ghana akonanim enti ba kobra me se de no asechire no and then yemfa nchene na se me yetifo muti free echichi ni bencheye trotro driver taxi drivers no monso so amoko long journey no VIP drivers no express omo muti anope bia wa auto private car ma wuti yen monso so amabiatum e wo pap wo no Nyankopon hira wo store mu dwumadi bia mudi anope muti ye no Nyankopon enka mu nyina na onya mu nyina kese yo oja na pay na ye din komo en nkomo a ye di ne se abraba wo bono wo so ma Nyankopon ebem dia wo ye dwumadi bia wo die dia wo ye bia no you need God. Nyankopon ba wabra boma dia say bia no ebeyi e dia mawo. Na walking kind Bible no. Romans chapter 8 verse number 31 now. Or say if God is for you, who can be against you? If God is for you, who can be against you? Minim abraba ye bono. Dia ho ato ne so. Ebi mo kamfo nnua, ebi mo kamfo abosom, ebi mo kamfo niema bia wonjidi ehemu pa. But se Nyankopon eka ho a, if God is for you, who can be against you? Ya be sorry atia o, ya be plane aplote. But se Nyankopon eka ho a, wotamfo nhyehyeye, wona gina tuyo, wapam ni nyina ebeye kwa. Nti na braba ye bono, ye ma Nyankopon endi anim kan. Kwa so we ni nkoma na pay na ye de hye ye ho kran. Bako bra me na wase. Na minchia watefu bio. Watefu sanjo so. Na okenkan Matthew chapter number 10 verse 39 na. Matthew 10:39. And we see whoever lost or loses their life for Christ's sake will find. Enti ubi ename Kristo nti na mehwere wo hwere wo kran pon kwankra na won sabesa aka. You see bibia ebeye bia no esese edikan ema nyame ebem. Enti wo kan Matthew chapter number 20 number 6 verse 33 na.
or sit the kind pray or sora he need the train cane, the Akabiano, What the back or the Beckham. Brebia ye bonny or fapim. Back of Brian Fanny say, Abia Waka Quajasa, Sena, Opese we see dine. A then now Opese we see no. A then bia an Asasibian said yes, we see dino, Efa. Baby or Honomoa, so we see Casem in Nisra, Sasa and to me see dances so. A bit is what could as I say when you are for him, and I say when in Techenia didn't suit a fahonia dear. I do we yet feeling no man of Cosro dear. I mean, a but tiny natures any a bogu man of Cosro and Sana. Where to me, extra foundation no esiso. Right. And a dance ye see danya foundation the bachelor said they are dying a beco. Okay. Enipa and a brabo any a fapping. So if the foundation is weak, Enfa. Ana no Enquire de show move free muno mupra ne yaw Accra New Town. A dan ye kodwirigu ye. A foundation in your papa. Yes. Yanka Ghana for yaw. Achem watamo. Say a kai. Was it Mekom? Yes, Mekom. A kodwirigu ye. Ni nyina ye foundation na. Wahu. De bia meka enye asora asem ne ye kan. Enye asora asem. Yesi nyankopon. Tienie. Ye wa asore. Ene wo nyankopon. Ye won obi de wo som twede ampo nyankopon. Ene de wo som asore. Enye wudi bre da wo so wo ye sofo ana so pani asem ne ye kan. Obi ya so pani. Ofa ne yirechi. Obi ya wo sha wo church. Wa wade ofa ne kunachi. Obi kura no idin da no so asore ne bu ani pabu no nye bini so nkwase asema se bi odie no pani. So won kwa asore kura nka ye. Oh yes, I just want our listeners say omonti ne ma bi ase say enye dia de ye kan enye se obi a wote aso dem 24/7. Eye dia wa fa twede ya mpo nyankopon na osuro no na ode ne hoto no so asem ne ye kan. Ye wonyamesom asore no wo ho ene ye wonyamesom se wodo wo hoto nyankopon so. Hye so. Those days na esuafo no kopie krodu ya fe ne se antroch mu na omukaka nyankopon asem no. Ekromofo no hwe Yesu Kristo esuafo no si wei. Kristofo, we mu na mu ye Kristofo no. Kristo ni nkofo ni bi ni. Omanka se omoko Pentecost ana se omoko Presbyterian ana se Roman Catholic. Dabi, enya asoro no na momu no mo si wei sade ye Kristo ni bo ne brafa no pepepe na we mo bo mo brafa. Christ like. Enti dia kan se o pese wo to fapem ye wa brabo mu a. Fa twede ya mpo nyankopon no. Yembebe de nsora kyekere ye ho me ye Pentecost ni ma panya wo mutumu ene kosi sen. Enti bra wo boy Pentecost nje hye na adisui. Yei. Openi. Roman na ye wutumu enti ye ka wo ma ye nkan. Enti Roman na pa mpenifo botaye o mede te aso ne Nyankopon suban enie. Enye no ho asem ne ye ka. Die wo sure twede ya mpo Nyankopon wo ho. Ene de okwa asore. Enti ye besere. Twede konkon ne se yem perenhwehwe wo soro ahinde ne tene ne ka ne de aka no eye bonus. Wonim. Unza mekan Matthew chapter 10 verse 39 no o se wo a me Kristo nti wo kra behwere wo no wonse besa aka. Na se Yankopon pe obi a ono no ode ne hu nyina to no so na wo hu ne se me osimesi se Yankopon ni ho a me ni ho ti ade ni yo me osimesi me obenten se me yi Yankopon se nkyanya ma brabo no enyeyi eno na Yankopon hwehwe na nya wo a wo pon asode a wo san ko butu baabi ekwaye ne ma bi nchen ka ho enya mo na ye ka enti ebesere abrabo ne fapem nyina etwede ya mpo Yankopon Ghana ma ya anye yi a anna obi baka so you part-time Christian. I'm telling you Kofi Kinata nyomo no part-time Christian. You want to fight full-time devil. Ghana anye yi nyina free service anya ma we a no kure wo nyina ye one pro ne kan obia dwirim obia person no nkwa ye selfishness ne nyina ye se ya ye wo mpanimfo obi ye minister obi ye MP obi ye mampanin aso pani da no so ebi kura di sofo na so mo no mu wi oman ananya sa that is the truth e so sad ye wa sofo mpanimfo oman mo kasama mpanimfo tie enzo mo hyehyɛ amanyofo achi di nsɛm hunu kroma wo ka ye nka de obedi nti obabo obi ho ban nsɛm hunu sa anya no na ye kan anya no asema de wo sura twede ya mpo Nyankopon de wo ye bone an yem hye no ade a me yei enti so obi de ye me a mepa na anamo a me to enti me nuan enti de ne bega kosi asema me kan fa me nuan ho enti sabi enti wote a ne yem be ye ne sen ene ho asem ne ye kana no pei enti yamfa ye ho nto Nyankopon do ho to Nyankopon so no sa wo do ho to Nyame so de a age se wo ye Christ like
Brakobna, aje wo yesa. Sente sa de a emfa. De bia meka betumi akotran Ntwa Mountains akobom paye fuye. Wunya luzos bia. Abrabo ne nye. Enya se akobom paye ne yamyati o. Ese di kan wunya renewal of mind. Wadwen no, ese wo sesa. Na ne ma bia enye no. Adwene fin, adwene bone, pesemi nkuminya, wuyi tu baabi. Du baabi na esre. Beko aso demu ne yempanimfo yi ne ade boafo de ne ade ahwekom ne anim sa asem Yankopon ma pa no sum dada. Eye serious. Ye Yankopon a pa no sum because de ye no. Ye nya behia mu a awudie no ye ne ye. Enti e besre si ye de ye ho to Yankopon so ye mfa ye ho to no su ye. Oman Ghana ye se ye Kristofo man ampa, Kristofo man ampa. Ne mmom Yesu ne ye ban no empotre Kristo suban. Eni ti na ye bre. Enti e besre anopai ya masi ya betan obia na mmom no se ye se ye di Kristo achi dia bra obo ye no enu bi na se ye den yeje ye mfa ye nuano bo na ncheche won obi wade ye nya na opa mu ka fa che no ne ye nyina dodo ye ho ne ye nyere ye ho ne ye hu ne se ye de ye ho beto nyame so so do ho to nyame sunkuto ye dia ba akoba no matter what the situation may be emu yire kosi sempo yambebem nokura wom nyina no age wamfa wo ho antoni so ye wo de opa kan ka twere konkon na from Genesis to Revelation edifo asofo mpenimfo kra obi ode ne ho to Nyankopon so ye nanim anwu ase da age de wamfa na ho antoni so ye kodo meba Friday jabolo all night, Saturday night our club anymore. Yali Martin say men shock and Google cap anymore. I the shape in all the Bible bed, go for say Dallas so they snap in the bed. It's guys in our new chapel walk when Gaboshe, one house on a club in one bed. Tinyame so my pa na yellow sumia. This a unia, ladies are was so Yame so my pa na yellow sumia. DLFM 106.9. Yame so my pa na yellow sumia. Let yellow be the kunda plastic. Yame so my pa na yellow sumia. So mami ya you look na get the ten. Besa te mu da pa. Ada yame baba physical. Sawa nkwanse da pa da. Asha na heaven we nyeni pa. Paso no kwalo no wo so aso fin tumo wanka ANIDASO homa bia Sika sami ni tichapuli here fin tumo wamba tumo wambo Bobo down the things fall apart I can was anointed men touch Chapuli wo school sipa Nansu me mesi wo tumo ko kobi Nte ye nyame so me pa na yelu sumia Abise unia Debi sa waso wo Nyame so me pa na yelu sumia Wa me janka na sama ye maboli Nti nyame so me pa na yelu sumia Unia fumu we tumo fencheni Nyame so me pa na yelu sumia Nom na membu wede weda shudi kesi ase Kamu sofo ejiwa ANIDASO homa bia Nadi eke wada wano Ala mushabu nadi oda wano Kamu sofo ejiwa Oso ya malkan muslim onu bibiabi Namkofi wadi oda wano Mshe ehu Christian, ehu Muslim, ehu kefuno, ehu sofo, ehu konfo Basa Gata se she proye, bono she swanye MP ukwe kwani isuta Acha Ubia so ye bad man The minti lecturer padonyo dansano amo pass mark For money you go share blood Nyame beye obechel yuntu Yepen fast Inti fast life, fast cars, fast trap pots Church service what name Snapchat boss 31st now a church On no harm nyame on the third Now I don't know how to track Bad time Christian You won't fight full-time devil you the joke Inti nyame so me pa na yelu sumi part-time Christian you won't fight full-time devil kwado you the joke who the agro you see utie Kofi Kinata ho kwen ofaso a onwene nwom no onto nwom keke o okeka nsemfo ne sisi ani anwie a na utie mu nsem na we nyam nwom o ne nwom we no eye purely gospel tie ni ya lecture so pesa ba ya na pass a age woni nada emfa ho ne de ewuni mu da bi nyew Ghana ne de I'm telling you bebe ye duru sese no paninya de ewuntumi ye o it's all about protocol se wonni sika emfa we ye obanso na wamie mu a waka sabe nsem hunu sei na de aye oman no
and our leaders are aware of it. You see, ana ya me ya na ya Christian country na ya Christopher mine. A Christopher mine no. Enti Christo abra bo pa na ya boy. Kofi Kinata bizao. Enti Christo abra bo no enie. Abu nadi oda honom. Uni misawo ya nkramuni utie me anopei. Wani tua sa di ala ochi. Alamp. Hey. Also American Muslim. Ohun ya woye. We bibia bi. Ye kan no manyimu esoma hodo a dodo na atade o mu hyem eya Kristosom ene ye nuanom kramusom meboa. De aka ne mpodo bi okobi kwa na otete. Nanso sa esoma hodo mienu wei. Ye ka bone a ekoso wiase ye ne ye. Oh yes. Ye ne ye. Kodo and one thing would say nyum na was in sorry almost school so pao. But members number ground to me nkobi. Na weska obetua. Kila ntua o. Untumi ntua enti untumi nkobi. That is the case. Enti no ya besere e ka me nko a wo hu. Anka sa Christian country ni yenyin tu baabi. Because you gunya nkopon ani maswa. Yenye Christian country. Yesuni ya ban portray that. Enti yenyin to nchen. Asoro de ye kobi keke. Ye kwa asoro no. Metumi aka say, minsura metumi aka say, yen Christians no Muslim community no. Yesi ye de ho ama Allah ene Nyankopon no. Almost by 90% ewo ye ne ayesi ye kwa asoro ne Muslim no. Ye bob brabone krasa na wo mo wo wiase ni. Odi opa konwuma akese wo manyim. Onye nkramuni a no ye Kristoni. On na ye peni wo. Bribe no ha mo na eje. Openi Ghana institutions akese ne wo mem ha no mo ankwa ukopa adwuma bribe no mo je no wa mo na eje wo be kwa military inti police officers o mje nyina kwan je ahyenkafo nsiga o mo nkwa asore onkwa asore o ye nkramuni o eno na appreciation ho appreciation ya jire woje ya jire kwa blana ne ya je appreciation free nsem appreciation de say de akama na me yema wo ana me bwa uka kampe wanya asem wan kan so obi di bone nti e besere say yes ye de ye ho ma Nyankopon a yemfa ye ho ntu ni so yie ente saade a ye dza agro ne ye di no na be ya se waye ho se wo kwa asore waye ho se odo ho to Nyankopon so mame ka se mi nkyere ye titiri ye Kristofo no asore na wutim na asore ne nye nkwan bra kwabra asore na wutim no me the church of Pentecost ye Pentecost na be je nkwan Pentecost na be kyerɛ kwampa se wo fa so awunya nkwaje na mmom se wo ma wo bra ya betrema kwa bonsam dem Uroma so na akọ ne na beju nkwan. Se wa ma wo bra se de Kristo pe na wantie de asofo mpenifo na beka na abekọ abonsam jem. So being a member of a church doesn't guarantee you say wa qualify. En na chekere ye ho e de asora chekere ye ho ye de nkremusuma chekere ye ho bo white. Enso ye be wie no na sabe ensem hunne da so di. Ewade ho ye mobo na o ma ye nsa kire ye. Ye sa kire ye a Ghana black of the anyhow. Mese se o ma we ye sa kire ampa ne ye nu ye ho se Ghana. Dodo na satra ye nyampa yebo se Nyankopon tie Yesu frɛ o ma na automatically o ma na be ye because me ntwa me nua so ntwa me ne ma na me kofa ni se ya meton no kakra bi na me beto so but mpesa me nkwa me ye no me kofa ne 1000 na meton ne 3000 na mebu me nyonko awurade nka he no hu ye mobo amen. Major stories making headlines in the national dailies. Who work at Tambo Boss? One in Shraba, could you some maybe at Tenase? What the Nina Ebano pay? Black of Rano Peminas na yen koku wakata hodo enyiremano pay na nsem de dodo na aba na yedie yeto ye boase tutuno asrane abasa na ohu de ekoso ewo omanyim ne ama hodo so nsem hodo akata hodo no ede abai no ne ebu akiri ma hu de ekoso ene de eba na ye besrew uba Facebook no so a ye de begu so nti me wo faase Michael se me boss wo de beto so na onso watimi anya bi ahwa no pay na edikan no yemfa daily graphic wakrata no emfa nhye ko wakrata mboso na se na ko wakrata da betudwa echirima no pay say One Health Agenda Mahama rallies action against health threat initiative move at a year Leon Summit inti Ghana mampeni mika se nani abere se krodom no o mampeni pese o mboa na o mo hyase eye vaccine e wo man Ghana se be ya nyade wahodo a etete ye no man Ghana nso ya pom den ebetimi akonka ne Ghana mampeni nani abere papa se
edu ba bia nya de wahodo bia ya ne oman edi asie no ha twen ne senti aban guso ye nhye ahodo betumi aboa se be ya oman ye nche bia be hye ase na vaccines ndura hodo a ekobase edu ba bi na nipa pom din bi ohawo ne ade betiti nipa betumi de dia panie yi bi etumi aduaduo ne pedua maboa na wapom den akonkan no omampani guso a ono omke bia wom ne ama hodo so mpanifo esinkunwa onko ya befa so ebeboa na oman Ghana nso efa na pomudin mu ne ma konkan fi so oman se ya pomudin konkan am ena oman sikasem ebetumi akona ne mane asema eso pa no pay daily graphic wakrata no odeba ebetu dwa na obakata feta so edumiensa ewo daily graphic wakrata ni mu a obama ne say engineers and planners means demand lease intimika said betu dwa say EMP wonom ya dwumaku a wotu efuma gudi a wo man Ghana mu am yam papa Ibrahim Mahama na ye chief executive officer edema sa dwumaku na beto dwa say empenifo anhye pa ede eye takwa eye daman bia mutu fuma gudi no edema EMP eye money company na meke sengo pa ya dom ma tese ne kire din empenifo enya ede eye lease no ede ama yam papa Ibrahim Mahama ne company no bebo adwumaden ahwe se oman Ghana de hye titiru ebetumi enya adwuma ye ewotakwa daman ne mpatem se be ya jasika ko mutu a ade hye su benya sika di bia akwa hwefie na abusua so eho etumi enha wono ma no so asemoda akọ edema omenya we de ye ne yankase ye nua ye de ye nyina ye Ghana ni oye adwuma no na Ghana fo nso ofo mo adwuma boa momen ye nyina yetimi akoyanim eno eye kratafa to so tumiensa ewo daily graphic ko kratanim no de amaneboy eba ebeto idwa na yanto akwa krata no so de ye free daily graphic ko kratanim na ye free ani nkyeremu ewo daily guide eno so odensem ede aba daily guide edensem aba na some of the betu dwade so pa ni nie daman mine no make say de goes to EMP ya bohun komosisi a entini yen sada no masuko na oniminyamfo no eno ye oswafo a ohwe oman Ghana yen sase yakwaye ene asase modode mekire Minister for Lands and Natural Resources onu kranso na yemma parliament for elempele abato mpiso so oniminyamfo Emmanuel ama kofibu amfoni de ha nam na mu temte se yi de echebo eja anya babedu etimpemprenyi de takwa daman de ye mutufu magudie no wonom ediama EMP adwumaku a wonom ebetufu magudie kwampa so aboa na omanyin so toto na omoye oman Ghana de hye no atimi enya enwuma pa etimi aje ene ho sensem na no pen so aba abeto idwa na sampa ye nyina ye nim sa sampa mentemu wase bi ekoso ho no ma efa ahinsie hu ntokwa ne adeade mempene me na medi hina akonnwa ne nyamodea eyeye dea wo ye hoho mempene na tu ato na kwabrane nso na tu ni adea na mekasa mu kire mu se okopie mu ewo eye sampa ne potem dea eye samondua enya asam guto mo drag ne de na court so much in contempt eye ahinsie hu sensem nya kata feto sinsia no chese ne ma bi koso a enipa ni bi ebonyo so kra de meka se dia asem na kopie mu court ebetimi esigina na ho ba bia susan ede bodo hono ebetimi ato ntemeka se dia sampa enya ade honom etumi adwo egusua ekoso a ejane gusua edare ya kakra ye bompa ye sempelefo bebam na menteme ho ase ahodo a ama ne homene so ewa hinsie hu sensem wa sampa no empenefo betumi apɛ ho pomasibre na yanto aso na yenyire mu ewa katafeta so miensa ewo daily guide ko akatenum ebo amanye sei MPP amanyoko na ndrada wonom efre insentwerefo nhyiemu amanyoko no atena yakesie mu ewo nkran pompremantemu asalam down na honom na ekopie mu sei asensa ultimate bedwani oniminyamfo Reverend John Intimfodwo ejina amanyoko nanemu ekasaye na okiremu a Ghana fo beka ya emfempim no ene edunu enan ento aba na amanyoko ahodo nyina ebontoa abepe omampeni akonwa bedi so abesom oman Ghana no okiremu se Ghana mampeni beremo oboada edwan drama ni Mahama na afi nso NDC amanyoko matwetwehuru na nintini bi ebe ka kire Ghana fo se omunim de enti a mahye bedwafo akọ asetena akwa je mrade atum sesebe oba na oba da
eye musuo oman Ghana mamre ene ye niam nyina tia saade no enti ya mpene so ya mane ne ya mamre tia enti ya mpene nti no enkaja omampeni dada na adeda nko akufuado ene MPP amanyoku anka monsa na monyentom wono mampeni nti omampeni John Dramani Mahama Sheboso oba obetumi agemane de atum sebe ya sebe oba ene bema na be wade na oberema nso ene oba na wade na sebe obema na nyonko bema moto denden din sesie mo kwawade de emusuo nie oman ya mamle ne amane echi saade no enti ho sensem no mompene na John intimfo John Reverend dem say ede na yehuni Ghana mampeni John Dramani Mahama emra Ghana fo to abama wa mope na asofo mpenimfo nyina akota na chi boabo mo ho ano ekwanhyiamudie kɔbobɔ white pa ene empaibo adenti o mampeni eba besign RGBTQ+ no ne se ya mo ho ano mampeni ene SOS mpenimfo kohyia ya mampeni mana no so Ghana fo munya abotre na oba no be ma dade oba no oba da ne be ma no oba ma na de ede na no be ye priority de ma Ghana yei o ma yatimi nya kwan dodo na asese yetukwan ye huna mane enwuma ni manyim emebu no bre Ghana mebu tututu kwan kwa amanfo man so kwa wontwetwede ene mabo ahunya nti enti ade ahnya o mampeni ni se Ghana sika sembe konkan na mebu na nya adwuma ye ya kwan ya ase ne yaye na mpeni se be ye de hia ase de fata ne yete oman mu na se ye ho kire nya nwuma nya mebu no kwam de won na wo so mampeni mese na daje enkonkwa san mra ebia oba na oba eda ne bema ne bema eda dia na tese o mampeni kro onye serious kra to mampeni be ka kire Ghana for say da bi munya abotre ene de ebeba kra no ye de hia ansa ye de fata ntibom twan ansa ene na MPP amanyo ku ekire mi se Ghana mampeni nwom na asesa enwuma na obo onto na oto ye ne doko ne tekrama no nu Ghana for asofo asum enti o mampeni abeto nwom se medofo adada mia odada mio odo jijimia yohoa jijimia bikume enti Ghana mampeni enhyase na onfrefre Ghana asofo ne nkramofo mpenifo nyina mpa omocho every say wadada won wachi won matwa omo hekati bia ya mmele ne wayi won no every say wadada won pam ene ya nsem anopei daily guide katafeta so miensa ode ababetu dwa no emu nkomo ni bi ene ya pono kakra de akire mu nti no so won sensem no ena aba no so mampeni besane ne so besane trane de eyemre ne nkrabia ene be kire o mampeni kire mu a enye Ghana priority no mato aba ni mu hia se o man yensa kan so onko sa LGBTQ+ bill ede ya nti no fa ntwere ba bi ansa ye di hia mu wi a no achi ne de fata no so no mo nsa be kan no ho sensem na no pe no delegate ede aba betudwana wo ba kratafa ma menhwa de kratafa taso enwotwe ho de pa na nse beto dwase ne anyasim komi wo faase onimnyamfo asare oben toto agboro mra ne se kwame A+ wonim ne mra ne nipa kakra bosom kakra ne mra ne no half man half bosom nipa kakra bosom kakra ono ye de mra ne no na nse ye nim se Ghana de nkaja ye ka Yesu Kristo mane hunu da aye be ka ne se Easter ne de na nka ne nyina dodo na nim se nka ye kwawu nanso afi we ni kwawu ye dede nanso baby ba ko ho ye de power Ghana ha no na ye Gomua Central aboa enya simkuma Gomua Central region kwame A+ ema Gomua ye de na ne nyina ne se oboaboa Ghana nyomtofo mu wodin kyese nya simkuma se akwade nom shetanom hwan adina nom ana hwan sister fianom ebo mo ho ano ko Gomua eko badwumaden ma eho no mu afahye ne kaye krabehwe a na ye Gomua Easter Carnival eho ye de na mo kire mi se dwumade na eko so no edikan amamre ayi adwuma nkasa eno wachi nso enwom Ghana nyoma tiase intense mu nyoma na se enwom ben ni nyina twitwa gu ye Gomua eno wachi adwadie ebumu ye sabe aje wo a wo ye kwadwofo kosua na wo kosua ne mako ede ba ade a ba ye bia de hyeto se doma Gomua no na nye easy ntomu kire mu a sa na mo a kwame A+ Gomua Central MP2 no
ya de pa say o man Ghana me se bedwafo ahodo no sua na du occasion bi say ya munya bi o mukrom na makankan dodo maka kwantom aya munkofie edu occasion say na makwa hye adwumade kese na mo mpatam sunyuma busu ma de jena nya adwuma ye motetenka na mo boy condition ena mo mlante wa na mo to ba mo no ebre de mo girem say ma maka no munsua kwa me A+ wa ya de papa ma de je mo ogomua ene mpatam o ma firi afam nti ya de no pedal guide o de ho sensem e de abaya me ya pa wanto nsa mfrɛ me we mka sen ka mekɔ bio ka me ne ma ka ekɔ ye ye kodi be 3 days bi o mo se ho ye de pa ye mbo se next year be kɔ next year me ne ma ka se e be kɔ gomua e ho ye de pa se ya wo fa se ba kɔ na kɔ yi na o ma ye no se wakaka dua no nkomu se de ne ye no mo ya se na ya to adwumande ya de so na ye mpie mo daily guest kwa krata no the daily guest or the biaba no the oman Ghana chief of staff yem papa Julius Debra for ni da hanu sei na kwa krata de bisa say Mahama grooming Julius Debra for 2028 obisa sembisa kwa krata de bisa say yem papa omampeni John Dramani Mahama enti otete chief of staff Julius Debra otete yem papa Julius Debra na ordinance na 9 e won fimpim ye na aduonu nwotwe abato de beba ni mu ana because we mampani dwumadie bia wo die na chese odie duamu atumu say yes wa shadam papa wo ya kwanya kura se no mampani abedi akiri chese odi tumi odi ama no so pa wo na odi na kwa na koye we dwuma no odi ashada de ahya ne nsa ne ade aje so peso ya no ton na se be ya 2028 odi ne beba eto obisa se eno ya na muntu o mampani etuo ana say adwuma na wahye de ama ne keke because obu nte papa yi adwuma o mampani de ama no kra de vice president ne kra de ase jeze uyi pad oteche ewie na ase adwuma aka ni nyina no bi nko no ho bi o enti ko akra tare bisa ho nsensem ne ade ade a eno so ho nsem na abai na oba ko akra tare na afo anso ode nsem ni bi aba na kokuakuafo no se na omobonyu yo na ensawam atuagire mahye badwani oniminyamfo Frank anodompre badwa bluta na wasan kopiem okoku ase na okita koko ena microphones mienu kita ne nsem na hwe nanim a nanim nyasede badwa bluta me wa faze Frank anodompre badwa basa na otirem a ede ne yehunin pay koko farmers not party executives na make say ensawam atuagire mahye badwani ekirem say Ghana mampeni John Dramani Mahama ama no hwaye ne nwanwa papa efri say o manyimu efrafri atwam mapem samre kokuakuafo nya sika omukoku akadem pieces enya sika enkotuakuafo ka na aban etuatua manyo company fo ka omra munya adwuma ma omen ena sabidi wakwaje asase ewenchi wakwaje asahwe wesehwi wakwaje asase ewenyinam enyinam yefa ni sei bonfen ni patem bonfa wakwaje asase a woye chese kire din ena manfo asikuye siesi mada pa nyina daji omunya sika ena party executives omunya adwuma ma Ghana ade nti omabo ma ban na ba power ena ommo omusika na Ghana akuafo una mane to kire mani manim yada omampani wasrew sabi obi koye akua nya duabo obi koye akua na sabi nyokwasi yampani enti tua moka tua kokua akuafo ne ka na wo de yenka hu nsem abai enti kokuakuafo no eno dom preachrim say sade ete no o mampani nya se wotuatua ndi se amanyukuo ni mabia o munya adwuma nsom o men o mosoma amanyukuo ni ka na odi akuafo ne ka na ontua sika ma akuafo no na akuafo no sabe o moso mu ye nipa anope ko wakrata yi ede ho amanebo ede abane yankuanim na yempie mu ewo the news center nso ede bi aba news center de bi aba na wanu kirem se anti air flood center to track and stop digital flood instantly temeka se mpenefo go so ehia ne ma sam wa monam abefo kwan so eboni pakro no na nsan ohene bi wokọ ayi a asefo so ne potem openi mese omu wia ne ma ne bonyenyen yakasa bi bonyenyen ate ase ene wugina ho asema dwonso enso dwonso ne wo bo na no ta tese hu de wonya omu wia na ma ne bonyenyen fraud of no omu ye fucking to in the mo kirem se mpirifo ne mpishishe pa bi ba ene ne ya track system hey wo bo kono be for 10 times wo ho no ma obi amfro be ho ne ya ba openi mawie mmese ne yenkwe
near the more saying. One bet track or no man with DSA or Memphis and saying, said the air for Quanso Chrono, Bono Chrono, who a magan and Nibian soon go same. If resent, ye be ye be a bear from 10 times so. Ye seek a sem to make I be crow call bang a cratchet. Because an account no one link to the bank account. And a mumbo, the guitar. Oh, yes, on the bank account where ye be, or presently the cat to the bank account, but to me, a fan of phones walk or tomb into a yas about Kojina can't touch. No, I quite treachery bibia, it's ready. Any idea. Now, man, for so fast, I can't to read this year. In penny for say, young country Ghana for say. A bebua at depa bakone say. Achia, Nancy Muye. Ed desera casabebuina, etimunya, but in penny furniture pebe guaquem. And check. Any pebby a mobile chrono or memo abe for Quansono. Mutibetinans and a much in my own. Dantua, Masema, a crown don't be fast one. Just say now condom po you man cranya corner service will be crack concord because how much you won't be do crumano. Boom say yes, a man for any brania catafeterson song, Eden Edward the news center and a diamond boy up bar and penny for quish ma. One a ginger home. Hey, now when may a brigade. Oh, copy poisua. Oh, quack yapima. DJ few back room. Now, and penny for them say. Omaga na mu ka senior high school so mu ba ko agidin pa a brigade e wodin pa na omo kirem so omaga na bia na nyo e jana bia na nye enipanifu atum omo se ba ne sa mofra no apomuden de to asanim entikafa katafata so miensa e wo the news center page 3 kirem say toilet locked at a girls senior high risking student health and to make say the mofra na nkwa edas na yemunti a girls wa wo bako school ho no mo no mu kirem say jana bia na mofra na course ro matum enye akwa ye o mapom den ebe hadwen nti o matum de say no on beko ayi ana nwura mu ana eno say asem foforo e dipeniform we because school munya sika frim nti momoden ana monko hwe na munya bibia kama ayese be hadwen munya bibia kama ayese be hadwen pa be hadwen muntu ho na mom na yakuya ne yampie mu the Republic Press na wadiaba Kwame A+ anwa wasema okoye na Ogomuwa Central era no pay ode ho ama ne body aba na sanso na showdown over a Sampa sense me say showdown because we ho the Public Press echirema showdown over Sampa stool as self-style chief faces court ohene ba ko ono wa bo ne ho ma ne so na ye hene wa Sampa e wo mra na nanu matrenkonwa ense ne hene emperi sebe ufiti preko epa wo sen ade afiri mu ba muja na wankasa so bo ho safo hene a obia nsomo woda ndi papai ono afra ne ho se wo ye wo hene papo e wo Sampa e no matabiru na court so onko kirem hwan ene bo ni din se wo medi hene wa Sampa oba ahima be mpo ne bo ni din ana ahefo be mpo ne peja no de ne to sia akonwa so enti ofra ne ho se wo ye hene no enti akire din se no court no wakwa akire din enti a ono a efra ne ho se wo ye hene e wo Sampa ano pay kuakate din that's well Public Place e de ho amanebo e de aba abeto edwa na enipa pode ba 94 ena wanum ekwakowu ewo kentampo tamale kwantempo no so nkwanhia o accident tim nipa baako ba 9 ena wanum ekwahia wanum kofirimu kwanwuo ewo kentampo ene tamale kwantempo no so ano so akwakoye arhosempa na me wafa ase brana champon se wonim brana champon na nsenya MPP amanyokoi na anka omo pedo betu franka na okubi na okasanka obedi face na nse wi akire no wanya audited ana ba ko no nyini akwabna Japan amfa kra ono na oda number 5 wampre ehwa na oda ya de wieye ene ade a na Dr. Brana Champon abani obadwumadin o enkraba to je chirem se wa commission Rory Station otramodin one pa ewa betifi ebeboa na drivers unions ahodo no so atumi abadwuma ene bia wo ko bia wo du abetifi abenya kaafo
se be ya mo amowa kasa ahodo mo so amoya ahyenkafo no benya adwuma ye na kwantufu a mokɔ mu dwam mokɔ mu nnwuma so mutu kwan no so mo ho bɛyɛ hɛha mo etimike se de me wo fa se brand na champon akwa commission ultramodern railway station e de ma de sha won mo abetifi e wo kwa ni potem eno so yasemode mo ye adwuma bɛboa temamfo de a ana ɔmanfo a ye ni gye ho eye pa eye eno so ye na yankuya ni yankuyanim na Ghana to lose 18.15 billion Ghana cedis by 2027. CPS follow port no. Wa mu kirema sika bi ebe fa Ghana nsase akro no. Anya asem wa sika ne mu odupa. Na eye sika botene 18.15 billion Ghana cedis sika ne de se de tie bia no. Hwebe enkasa 2027 nuru ho de na se won prepare na se sika no man ya hwere me ani so adaye ho esa na asa na eja obi ani so ate no ene ho sensem na aba no ene ho sensem na aba no na legal breach cost Goldface Diamond lease tender committee picks a year engineers and planners to take over and said aye na no omu kirem se wo hwe eye takwa Diamond bia mutu efumagude na de na emra ene ho nsensem ne ma bi kokoso adia na mfamra kwam ni sentin ma mmode ede adwuma koi adia maka na ni nimpon me wo faase Ibrahim Mahama ono na UMP adwuma ko ne de a bebo adwuma den abesom o men ne ne ma patumi akona Ghana adwuma Ghana mebu no so etimi enya adwuma aje ewo o manyimu a anopai oniminyamfo Emmanuel Amakofibu amponi da ha no ma ode nsemi aba abeto edwa na yakuya ni mu a yempie mu ewo di new publisher odi biaba na the new publisher odi abana me wo fa se odi nimfoni betu dwa no nani abro microphone na kitano no in fact wo boje mpa me wo fa se eye deputy minority whip Jerry Ahmed Wejagbawi meshe bedwani o say ade ba ko ha Ghana pa wo manyim eye rich hand and now minority demands end to political victimization of Ghanaian businesses. One more to them say abai sesa no man Ghana dwede so asesa and the MPP na ba say ni sini edi dwape oye tamfo e de ma oman na MPP fo akotu no so sa won begu ni campaigns nyina ma Ghana fo ye adwuma betena fi na komade wo yam eno no obisa se eye beyi a na se ye de ba dia ene wo kire mu a ban ya sanse sabio ene nisi aba enipa hodo a mo ye MPP ma wo mo sika hodo a mo di ye nwuma kese a Ghana fo nya nwuma ye no eja dam tu tesanya sem kuma wo ye ne atu wo ye ne ho ba bia wo ye adwuma ne abetu agiwa agidi afre wo nsam o kire ma ye nkyekere oman sa sabe so bi ye dwadini a amanyosam nko ene adwadi nko ti sabe so bi ye dwadini no amanyoko bi afa no kire se aban se sanyangu na adwuma e wo mla nipa ne mu mra bi aso ana enti atete wo man enti is about time say political parties ne sabe mo badwa konka hu ni se Ghana man nyam guto mo de ya enipo mbabo na Ghana hiani wanya adwuma ye ne magu na adwuma no hiani wa no gusu a kene kom e de adea enti mo faase Jerry Ahmed o kire mu a e ha adwen sa political rich hand ne munyai na obi o sika opese odi bia nwuma wa Ghana no onya onfa sika mfa nhyem na mabro wanya adwuma ne de mu ye de asset modern ye too much de bia politics ye de agu Ghana nwuma nyina e ya de bonne na no pay eno ya asema so pa the new publisher o de hon sensem e de aba abetudwa na Felix Ofosuku ache me wa faasi ne ho ye eno obeka saw onna ye omampani akache onna hwenkita hudie so e omampani akache mekire presidency communication minister e wo ye presidency onimnyamfo Felix Ofosuku ache sanso na kwa mankese asebu kwa mankese ma hye bedwe no we kire mu a
MPP for mu ha mu ho ye mu dwum ho papa enti mo bre pa na mo se ne kekei eno mampani ne ne kwasan LGBTQ+ be no mampani oba no oba da kwasan be ma ne be ma da kwasan no mampani na de desa o kire ma ntimu ni dwuma bia de won mu ni hweye mo ntena hwe mu maka ketua bi o tesi akoma hye be dwuma mada ne ayi mighty minority mo setu ya na ete mo nwe ho na mo gyesi ma mo nyokuo ni ye na yampia na mo to o kire mu a deda mu ye enkose hwe propaganda amanyosem kankan na anti tede na makọ friends mtwerefo nhye mu dede sava hwe mna o my Ghana mpuntu enti mu nkwaso anse mo bre na ye de 2028 wa wo mbesa ache mo ahwemu bio enye ntokwa se mo de mo nsa o abato no se de mu ye Ghana fo ahumu asie na 2028 mo nkwaso amogem na mo de mo ye adwuma okukwam na 2020 wo mbesa ache mo ahwemu se de ya munya 38 point bb no mbesa anya bio mo de mo nya de papa na mo ntena ho ansa entoto ayempia ene ye Felix ofosuku ache enu mu nsem nie na sanso na CPS wono ma won se nanum ya nka be ya eye fuel levy no nka ban 210 enka onyin free we scrap levies to cost 15 billion revenue. Wow. Scrapped levies to cost 18.15 billion revenue loss. Enti omo kire mi say yanka ntra Ghana for say sa etuo bia na wo hodo ma mampani ba betwetwade nyina mu no. Wei mempe metwam betting tax metwam yi levy metwam wei sei metwam eto wei mempe meyi afiri ho wei yekoto bekuma meyi wisie tax emission levy metwam ene ade no mo kire mi say yanka ntra Ghana for say hwebe yanka sie no 2027 oma no sika botene 18.15 billion Ghana cedis ebeko sai sika na beko ye ho be kire we sika sem kakra enti yen hye ne nso eto no metwetwa mu saa no Ghana sika sem beko fom pa enti omaka se ye na ye ho so se ba mu a na omaka kire mdada ehwe na sofu bia mehye ho nkom amaka se ena nyankopon yi kire ne se Ghana be boka se ni ade bi we CPS mpenifo so madi kan be kan preko entima sofu bia enkofa psychology bia mehye ho nkom to enti eno ho asem na aba no enti eno so aba wo the new publisher na openinya sa na tie so mbe hye nkomi ni ade a se de mbani bebre mu so no enye bi ni kura na yakua ne mpiem ewo the daily statesman or the bia ba daily statesman asema odi aba no edoso na media coalition pledges support for 9 months anti-galamsey effort intimika said ye ensam twefo nkobom ku omotai adwumaku a etu galamsey su sa wo men motai omachi pampe omo se omoso anya adwumaden omo gu so ba omaba so mo de omo nkwa si honom tai Ghana de hia peseminkum ya hye omo ma no omotai omachi omo nkwaso amadwumaden mo Ghana nsuo yakwaya ne yensa ase ho ban se be ye omen ye dache enkoye basa nteno so yensema hoto am the daily statesman ede ba tudwa ewo kratafa etoso enan ewo daily statement emu eye media coalition pledges support for 9 months anti-galamsey effort nteno ho sensem na no pay ni so no aba abetodwa na untumi me wofa se Bernard entry boss yako dodo abona mane se chema untumi was stronger than appetite papa yakasa na osise se ne de MPP amanyuku no na o ya sentimentemu otitena ni na sese no ompa sentimentemu opegana nyina enti opeso ya national chairman edema MPP ze ni suahunu no e wosoro pam enti wa hyase e boaboa doma no de amanyuku wankra prementemu wa hyase akura bonto dada o cancer mode ediago Ghana fuasum MPP amanyuku ni amanyuku mu odesa no manam enti musi fo mrem na mo ba mu se yet papa na do na ka mu ode enti mu mresene die power sports no e ho sensem na no pay no aba no na ensem ho ensem no mu kirem a RNAQ eye divorce case bi mu kirem se ensem aba na sese na mu kirem se oba no sika botina madema no 300k 3 billion no ananya sa 3 billion o kirem sika na de onye o
into the assembly kwa P court or chem to mabu nukom say jane they say 3 billion no na monfa ma me so 1 year o de fama me na ka muntwa so ho a 3 billion zo ni ma me ne mo fa se ma ka san ka lease we to the appropriate ka kra o rade nyangopo we asese de edin o ma me chem say sika de tekete ma mpora ase me wo fa me singlet e hye me ase dwie aso obata krama tia onva nya hwe 3 billion ska ben 300k osa dia asem ne kwa pibio fi se ni kunu ska on ho sa divorce case ni kunu ska on ho pa sika hye na ta so no okwakwa wa bi nti a pick court mram no mon ka so ne foforo ne sa 300k ne onva nya hwe sika fiance de no de be e fia hwe nya sika ya if you work there we saka 3 billion yanga se de betu adwuma de bedie no nya se kuma kra na intim fodjo de aba no say MPP to Mahama and NDC in grand deception over anti-LGBTQ plus bill no ensem ne aka enti yehurintra aka ho nsem na the chronicle de bia ba no chirema daman eye tender no ho sensem ne so yaka nti no so yehuruntra because daman EMP adwumaku no na omde ho ama wo mo yaka nti yenka ho bio yenko the national voice e de nsaba na wo mu chirema Miracle Boaje brass NDC government over cost of living crisis nti because say dem wo fa se Miracle Boaje ono ena Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne campaign team no da no okasawo o kirema sese no Ghana man ahokyere aba no enya dewa na mela krabode kirem se ede ne yehuni emra manyoko NDC bonto apetumi na setremu aye den Ghana fo brene ade a na mbeje akunwa yi asese ya di sema kana tototo saa je mu hu ba bia kwantempo ne da azo mu di Ghana ko simfuturo kwan so a jese kwanfun kwan na nam so kirema sese no fangu bue na asha ase hurihuri kwam sa pontwene nsu ato a odi magro ene ade a ehurihuri sa desert ne ahyankafo ntumi nto ema ne mabo asha ase ye dimbie wo memo tim sese ne de ahokyera samba nti Ghana fo mo hyem sepo mu nsu wate na de ba no kra de munya huhweda nti Miracle Boaje nsem no ose ani se ma na di Ghana hwamo ama Ghana mu aye den pa anope ho sensem no wonom ede aba na nsem ne de me wofa se okire ba afi ne buofuo okire ma Ghana Revenue Authority mpeni for dubious eye contract bi na koma AI fo bi ne ade no in fact ehu pa mo chem se sa yadwuma ko no kura no Israel no mufre ene ade a na Ghana fo ni pa ba yi adwuma no man yakoya ni mo no na matam sa sika botinante sa ade akoma sa contract AI ema mu efili fam yei enti wadwa keka na agenda kire Ghana Revenue Authority so wadwa pa sa no ma ye na ye ya pa ye ya mo wafa se eye honabo okire bafi Michael ona ye new Durban South member parliament ewa Piemonte Eastern region kwa kana adwen wa ha no kana adwen wie okọ ne ba akire din akọ akrata no ere betudwa se sa de na o maye na nye sa AI na okotema port ne ade a chese o mo de ba ye adwuma na e de ka beto Ghana force na adwuma ye fo o mo ye adwuma betu o mo ka na ye je from nsem no emu ya na edu ba bia in fact mu huni pa ma mate na mo nso o mo ye Ghana ade hia na the source ko akrata no so de bi buy the source or de bi buy eni oba no oba da ne bema en na ho sensem ya MPP no am ko boss no nsem na na anope no wonom enso de abeto eye bena highline no so anope ye bo akire ede amount na mention reject Kumasi mayor as reshuffle looms sa eni agitao me wafa se buadi ena no to aye hyesa no wono mu kiremu a Kumasi mayor ni mabi kuko akoso a no mu kirem se manhia o ma reject di Kumasi mayor ne wa hwe a na reshuffle atumi aba nsa kirem baba pe katafeta sum yi no o mu kirem se de yakon de
se bibia ansesande a oh ebejeta te se papa no hwe ne modern bone ne ma bia ekọ so ne ade a mu se da ehunu so bia sa ti o mesesane pe meja o mahu de ebekọ ne ade a eno so sensem na abai na yempiem o daily analysis say without fear or favor eno ye daily analysis ko akrata ne de bia ba na wo mu kire mi say Gomwa takes center stage as Easter Carnival draws thousands, boosts economic activities. It make say dem what fase. Oniminyamfo asare oben Kwame A+ nipa kakra bosom kakra. Ogina hanam na ogina simpie so a okita microphone no mu kina papa yi. Anwade a waye in fact no man susu so betumi ayesa. Waye ade papa jese. Masebe dwafo a munya tumi na nsen no. Ye ka ba kwa wa shada do adi a kire ne manfo a Kwame A+ eka ho. Na wa ma adwadi akoso pa Gomwa Central de a se ne ankenim say ise de na nka yekọ nanso na nsen se kwafu anya wada Kwame A+ beje ise ne de akọ Central Regional because adwuma me wa fa se Kwame A+ ebo no editwam nyuma busu che say amanfo cash out pa le mom se dan so obi so de be free nse wana se ne onim se krom ye desa ebi mpona beko ede ya sa amanfo diska be fie ho na be hu be kofie na oba ne buafu wo kan won te ase wo de oba ku sisi a ade ya ni sa to bi so ne ade ya eye izo na kwawu no ekosi sai meka mu zam kakra nkire mo ko sika pa mebisa ne sa be te sika pa ko bi ene kofitela ono so menim so wakaka dua nko mu ho yenim de asi o meka mu zam kakra nkire ekosi sai because me say duru ho sa na odo ge kokra hwe a wa banenya odi bi o ananka odo nasi a odo yire bekwa na wa kwaso ho de ahwe ubesu basa na mka kire ma keren try oto chache bedu enye ize kura nanka besma kanam ne ade anya nka ntwem no de kwa su odu baba fie no hwe kwa entra mfa we baba na wo yire sunguza ne ho ofe pa baba na wani masesa hwe obemuza nyamete ase enye ize kura na FDA fo na make say no omu kire ma sort diet sort ne ade adamu chem say concerned citizen challenge decision enya se nkuma o enti FDA sort iodization no nsensem plan ade ade na Ghana phobia kasa sa medwa kra so num say Ghana for no omo ta kasa pa no ene ade no medwa pa na enya so tuom Emmanuel Tobin donate bust to MPP tumika say de enya so tuom waya de pa waya de o the bus akoma me wofa se Emmanuel Tobin onu ma she bedwane the bus akoma MPP amnyuku no se monye bus no na mo fandi dwuma kakra ohu bibia be fine ene ade na Daily Post the abana wo kire mu say EMP wins Daman bid with 93.15%. To make us say the challenge izo be hwese de abo no atwa ho ahia na kise ska ko ho pa o. Woni mi say ho no matena ho no abogala ho pen. Tekwa Daman. Na me ko school tekwa bompiesu no. Bompiesu JHS. Na ho ne ye bo inter schools competition so. Me say mi ko 100 meters na ma che say. School ba ku bi o ye from bosomtwe. Ye private school. Messi no mbo fana match yi popeni messi penalties ne da na bobo na nko Ghana messi bobo na bo na konya na akoto gipeni wafa hwe asa amanfo ye ne match o hwe way back o basa school competition inter schools takwa Daman what there ya bi o pen de dem pesu aso but Messi Ibrahim Mahama say o invite me na me so me nkohwe bi mbeze me ko tufu magudie ni bi se beboa we ye kwampaso o nya galamse me kura galamse amtan debi me kwa kwatwi escabita kese pa no kwatwi ba ko madam fu bi a kire me na me so minya me nko prepare se ebeboa ebekwa akoye se adwuma na homache ewia na ye ba adwuma nti ho sensem no na the informal ko akata no so di bia ba informal den nsem aba no kire mu say speak the truth be measured in criticism Afenyo Marken advises politicians.
enti oniminyamfo Alexander afenyo maken ono na ya adehia wonom ewe futu ma hyebedwane ono kura nso dom kuma ma hyebedwam wonom pa no ni no kyerem se amanyofoi muntusu nkasa ya monka no kure na nsema abeka na Ghana fo begina so abu obebu atan mo kasa dodo ade a wokon ni mpate se mintumi nye enso obeka ekasen enti mu hwe mo kasa yi mo kasa ye nkuma na kasa tenten toponko ma kasa yebeye mba wienu na kire din enti obesere mutusu nyomanum ene obati susujo wani mo sisudwa wani mo ye ne mo anete ha to kasa anyum no emde pa sisudwa wani mo ye ne mo anete ha na fake HIV test kit fraud Ghana FDA sounds alarm over dangerous counterfeit intamika za mu kire mi say enipa bi akwa fake HIV test kit e de Ghana ha edimu hwe ni yie ni nyina ya nada ndimu mani na ho pa mo de fake test kit e de aba nti mbesre ugakwa wa pom dim mi say ja HIV AIDS ko de wo ya de mi wo bia na mi ni bi ne de wo be kwa no bi kura na ade no kura ni bi ne yesu wo bi se ade ni ye fake edimu hwe ni yie mu hwe ni yie pa wa nkɔ no obi emfa so kwan kwadan wa chenchene chena stigmatization bi ankuku anto antwene nti mu hwe ni yie ana ho sensem ne aba no na make say no misuse of police in aya insinia na make say no authority fo adwa se nipa bi etimi wo sikanti omukofa Ghana Police Service mranti na mo de omu di atutrasem a police fo anka professionalism na omu de omu ye no sika bo bi ata so na akofa no asama nka se omu kyerama ne ma bi kwaso ho nti omu se mpanifo hwehwem kobla na nya sika enti obobra police station na akoto won munyi sika munko tu akwa we su samame na Ghana Police mrante isu akọ ne yakoto ahye nipa so unlawfully ekasen adwuma na enya ne saa nti ene ho sensem so no pay no the informal kwa kata no e de aba e wakata farm etoso emiensa eno so emu ode pa a ode ho sensem e de aba abeto edwa ensem ne de edoso pa nanso ebrenti esese yedisie na dwumadi aka no eto aso na ansan ye be so no yemfa the inquisitor kwa kata no emfa entoso yemfa entoso na okirema editorial no say Kwa Business Forum, history will be very kind to Julius Debra. The make say when me say Jumadi sunkum bia aya na omoboa na momo sika kakra hye omata so no omoboa na enwuma tumi akwaso kwa ni mpatam wonu me say oman ga na mu nyina wiase nyina mpo ye ka ba bia ye ka se ekodi Yesu Kristo ma ne hunu da eye Easter na eye kwawu the whole world eye kwawu pe ho na ho de ye de na ye papa ejiremu kiremu say sana muntu ayam papa Julius Debra edeko ye no sa business follow na boa pa na emre ewo yanim kakranka na Ghana fo behunu say yes sanse se pa yam papa Julius Debra enam aban so dia kokwawu no beboa pa DJ Hitman po mate enche obekwa akoye sa point and kill sa fish no okwa akoye bi unse me wo fa de ono pe ba bia omo ye nuane ne ade na ni je ho eye no fe nti opeso okọ bia bi wo ho restaurant kese ba continue point and kill obeye bi kama adwene wiwiru amane ne dem wodon sa kire so ne yakuno enti yame yadoma next year Easter no monhwe yanim DJ Hitman bi bekọ ho enti me kwa nim de mpe bi pekusie ana no ebinim pente kirikusie nka ho munya bio mumfa akrante akusie wotwe ado wanka ho ye ba de nsa kire so ana no Bismarck kra ne ko kire ba ko se bra obo ado no Bismarck se bra obo ado no skaba no ho a ona me kire na me se pente nkiri we kire yes we go off as ni yizo anani amutua yeke so fa kire wono mo say nyame ngwa nga kakrisika bia ngofio mo say okwa no say adwene bi ni ade bi o say madam na kasiare yese so 5 NS so mpacho ma pente mo akere na say Miss Macbeku ni pafia and then ho say zeru kwa kata mo so ni nyina we su fancy na chale bo na birthday ba ku bi wara mentin fro na me so na Bismarck dim di na chi amenya asem ofia pe na awuda we kwa dia me wo fase a ni din ede na ye adwuma wo Diamond Beauty Paris eno no wo Kumase Ampayo na me wo fase Samuel Furibu atin kire mi se na danfo pa no penasem duta enti ene na awi adwuma
ɛwɔ Diamond Beauty Paris ɛwɔ Kumase Ampayo Nyankopɔn hyira opino awoda no onye ne sonko wɔkyerɛ de mu fa nkyerɛ yɛdi enko atenten wɔ nyine kyerɛ ɛna twɛde yampo Nyankopɔn on no so happy birthday once again mo fa say wudin edena ya menhyira opino awoda no onye ne sonko wei every yɛ na Ashanti regional correspondent Samuel Furuboaten na ɔsɛ yɛmfa awoda yi information hate yɛnyina wosne fa kuaka tambo so ni right kwadwo me da se quick commercial break ya ba nda so homo bi adwumadi no ya beto so ya basisi ya Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and our conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ani pedua mu nyina be yo fam anom dia mehwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amawoniaje, Echegusa, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, Edain Papa, Inipadem. Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homayi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabomu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mumpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo. Isu na kasen. Anope dem de asema siu. Anope ya na na ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kanhwe. Nsupa pani. Anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. The saint my busu afford the mama musu papa. A Lumba and supa. In Sia by a jama so any asset to cry. To say I don't know and one will be a tobacco or do not appear fear more. Ya no more. Just a bibia demo. Come. Aquala Production and Trading Limited and Abomadia Buano and they bring you in Sionia in Sia Lumba in supa. Sania at the Fonomusu Pebia Tua, Abra Akosia Ebo Mamania say Opia Beya or the saint on my friend number C 02639838801 and I said 05407851010. Me pacho open Lumba in supa and who ensembia dia. Waiting ya your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiyena ewo ho. Lumba in supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA. Right, 106.9, 20 minutes after 8 a.m. here. ANIDASO Homobi. I mean, Kwama National na pay Mindi Nkomokakra. Mene Ghana GPRTU, Ghana Private Road Transport Union. Wom Kasama for Abediache. Ora Amwa Edin Komo. Ora Amwa, good morning. Good morning, sir. Na anope wapom to say. Nyamia do mapo mo dempa na monso. Yes, so ya hu ye papa pa. Well, as someone if you endra GPRTU, Mumiti Ministry of Transport. And come on, send a call. Me da se binu ma minchia woni wati for ahwefo nyina. I mean sai inchia Miami Greater Accra Regional Chairman of GPRTU no anso ye National Vice Chairman ni Okanta Ankara the second. Minchia no kase pa na fe so memfa wafidie so emfa enweshi Miami chuchu me ho kafo
Inspector Mrs. Mavis AC in Kumamwa, Audini Juma, Ewa Shama Divisional Operations. Me wishing a happy birthday. Enra Ampa, and Komodie a course, nan Komodie no, na ni tini se, ye pesenka, ye beto ye cash into a boom kakra, and nam fango born baby, a pigeon muakudu. Then before then, you propose say, and Kaban Sanka. Obitima ye bibi kakra fa fango bono ho senka to bi egugu fango bono obitimi ahye na watwe bi asensan for the meantime na eja ye hu sanka fango bono beba fumi enso ye nkoto ya cash into abo mi ze ahye into abo ne yatumu pepepe ya na bibi bia kosoro na ekogensi yankasa enti sa ankomo mienu na ne osoyefo no ehya asidi e obe na otwea etwem na enra no ye meeting ansheda NCP if you say Omayeti as a president afre for emergency cabinet meeting. Ewo yen semi hu or mokakushia entini yen twen enkosi edaya wada michire chine ya na ne yebe PM ediaba no na afi yegina so se mpedimfo akika ne amabu mafango bon beba for manan so se ebe gina ho na ne eja yenso ye proposal abeto eyo modim ni ahwe na ntumuko a yesese ye de to so no na eja yetimi di atoso nti we ni nkomodi a ewo ho a mene o kase ne de yegusu awo ntwemu twen se china bidu na yetie nkomo a ebi free cabinet meeting ya de aba. Okay. No Rama and kamo 2 percentage be saying. Papa onim this time around no ye decide say ye mfa percentage dia ma bonten ansa ni nchire mu nyina ne se usa ahyenka adwuma no ye wo wawafo no bebre omo ni station bi eja omo ni union bi mu no experience ayenya kakra ne se ya na percentage ebe propose di akọ negotiation table no most of the time and yes our percentage na ya sometimes itiminya to de bi etimi ko propose be 30% ya be ka na bi ababe 20 etimi ko propose be 20 na ababe 15 bi okura 10 intini se koba ne sa first proposal na ye de be ba bonten pepepe na wawafo ne sum no mu de no ye adwuma na fa de ntokwa ba omne passenger fo ntem ye no intini ya yese we de ye de be hye botomansa neja mrene so na ye de koto oswafo n'anima percentage bi ye de be koto tables no na fa eja yakobubu hu ye be ji atum ansa de ababonten matememufo etimi e de aye adwuma. Okay. The last time I was back studio how you doing come and come you di and say sanka ban eboa na fe watumi anya hyen bi di amama ka mo so betumi ahwe na fe mo di aye adwuma ma Ghanaian passengers so ehu aheham. Now fast forward matisa ban akra buses bi aba kromi mu. Yeah, ya tipa say 100 buses bi aba omode ama e kan say metro mass yenya ntie pa say buses bi sa aba. Okay. Now, are you looking forward to say GPR to aban so be ma mo kakra na fe mo so mo di aye adwuma? Yes, Pepe, if you say you meeting with the transport minister, maybe you could share offer vice president, Professor Nana, Jeno Pukwajiman, so a better meeting in Mubino. Yenina in TFC president, vice president in Enum, say, Omo Bom, who modern say buses be beba, Omo Bema Metro Mass, Oma Maya Lulu, no Mama, in private sector, and should be. Neja ye dia ye dwuma de asomo man nti we a mo de edi kan be yensu ye hwe ni mu se eja aban no nso behwe o ama yensu ye di yensu ye de be dwuma de asomo man yo ora mo no pay da se woni edi nkomo na ansa na abekọ no nseme na abeka che wonu no ma we members of the GPRTU the America che minuanum GPRTU for any ashankafo akanyina nse ye be sro mo yedim se sabre e bia fangu bo ne pejani mu akudu no mo ye adwuma pon na sika ni pi na akakudi fangu mu nanso ye de mrane nhihye na ye adwuma e wo ya hyenka adwuma nim your process ye fa so anse ye beto cash into abom ti ye sro mo ye nya ma bontin de obi ye nya botre nya me ya adom na adom yen ya wadanko mo be fi cabinet aba no ne ye ti bia no sefa ngon bo na ba fom ananso so ye kotum no ye be communicate ya dia mom said ye ne da no ye be hihye bibia dia gu nkrata so no bia ti ne dia ye adwuma but apart from that no mo bia mpre ne ho enkotoka ashintu abom yo ye da se ka kire message so say ma no happy birthday so me ka kire message pa nya me nhira mu nyina right ora amwa ora sambola amwa aye deputy PR GPR2 anopai anu woni adi nkwabo wo DL 106.9 enti wo ye driver ni a wuti anopai a approved fair increment no emaye ntu yo shenkani na wuti a ye ntoto buonim
penifo gusua wodi nkomo se de beko no obema members of the GPRTU and a Ghana driver for nyina aswate 26 after 8 a.m. $6.9 30 minutes after 8 a.m. here and I still the biggest breakfast show ANIDASO OBIA Charles Kojo for Suda de Lumba our pioneer ni bre Now I reap, yeah,
Experience the ultimate in comfort and luxury. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Open baby, I don't have to watch your home away from home. I at the Ofosu Plaza Hotel. Look no further, furniture hall. Your Kofrodia, I would have say Adenta Fafraha. Comfortable, luxurious rooms for her. Your conference room for all your conferences. There was salon, restaurants, papa, swimming pool. I want to from penny for an affair see a reservation. Your Fosu Plaza Hotel 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. And I give us speak ups on something control. Give us speak ups on premature ejaculation, sexual weakness. My dear was so to be now now so bedroom and feel bedroom yepa. I don't need to give us speak capsules. They give us cool capsules about very, very effective for waist pain. Go quite to why I'm Timmy Howard. Why don't you give us cool capsules? Give us about Miss Sharp. I don't know support your immune system. Now put your malaria, typhoid, and I feel jaundice. What one of my idea? Do I listen to my lose appetite? The corn no crash will be the day. I'm trying to give us about Miss Sharp. My appetite to pa. My wounds were to me the day. That's to be a pharmaceutical shop. Will be also give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us about Miss Sharp. I'm open some Bisabi and I saw Pedudu at from Penny 40543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cool capsules, give us about Miss Sharp. Right, 106.9, 35 minutes after 8 a.m. here. A deal. And that's what home will be a Jumedian. Join you live on Facebook, live on YouTube. Madam, and I was share link number for Frobin. So, to me, I should be and I'm paying Shabakodio. Some be at Nasiana Paya, Yababi, and come on so bar. Now, also, what join show no, what the comments no be there to Honum Kama. Or some more Kodia and pay one on Swatnase. And then I pay. Join you live on Facebook, nothing Koma. I was here, in this uncommon, it's a same como, oh, ye papa. On TikTok, Mr. HITMAN official, and I pay ye didn't come on.
DLFM. Swamane be yes, Wamano enye ya, Waman for bra, and a betray. And I pay in Shaba could you some be, at I say, Morasa mo could you be, all the bees, and I pay, or Matinasia, no pay ye din como. Could you Magiano pay na fee yen din como, na ye met you for so emblem, Machibium. Yeah, me also hate. And I pay and coma ye dinum. I know, sir, it's for the development of our mother nation, Ghana. Yeah. And chair near tea, quo. And in Ghana for honum papa. 1 hour choir for Easter, 1 hour choir for tourism, 1 hour choir to have fun. Could you not pay and command to say? Yeah, Bracco Ramenase, na yenche native for motive chin bench. Na yenche Ghana and penny for you, so ninchi additional moko moti and canopy, and for that matter, the entire eastern region and Ghana main. And yen na yenim se o mayimo ade ba ko a e disika ba o mayimo ba ko e ensrahwe tourism e ade ba ko a e disika e ba o mayimo pa na kemia ye se edu pempenso bi a enema yen tutu ne ye nti na mfasode ahodo a ese nka o man ye nya firi mu no aya na yensa ntumi nka se de aya na yensa ekanom and black obra be kai o man ye wo mu no ye ka bia ye ba ko a edu se Yesu Kristo amane hunu da se Easter etom dodo na ata kɔ pa ye nyina nim se wiase nyina akora mi nsura nka meka se yekwawu because kwawu Easter ne de age ne ho sekere me na pa e wo wiase nyina amanfo wa mo no ne ade nyina brofu nyina atumi ba na dodo na ekɔ na wonom atumi akɔbɔ mani akwahoma ene ho ne amane ma and se de nyina ye nim no bia ya hodo a enipa dodo na akotwehia no nso aya na adwadie ekɔso. Right. Edwadi ekosom. Enti eba ne saa ema kuro na saa adwumadi ne koso no. Kuro no enimu dodo na afaso enya nwumaye. Ema amanfo ho tumi ha wo no adwadi mu. And then oma no so enya sika edifri saa activities adwumadi aye ekoso no. And matenase ya de mani de nima bi achi ase. Ghana man yo man ba ko asenka. Ye take ni oma serious pa yi pa. Anke ba onye betumi anya sika ono bebremu. Ewo sa adwumedia akese bi de say Easter ayeye. Oh say ukokwo a hwe mepo akese wo ho ne se de ho no mote. Akwesi boni beka ne se hododo na akoye nsrahwe miamia hodo. Ene paragrading we omode fa wiem. Okay, so Johnny are live on Facebook videos no ala no pay producers edia to screen so could you video we paragrading na yeah, right. Sa paragrading asema ye kan no. Say me per research amaye no kire say 2026 die no adehye ni tua 1500 cedis and kind of 15 million upese ofo a o ma mutu fa wiem no upese o ko wiem na oba kunhwe se die kuro ni nyina tia ne ade a 1500 cedis eni ade a and ye nyina nim say saa ne ama hodo na ekoso no so oman no so wo ne chefa sika oman ni nya wo taxes bi wo ho no ma Omaninya edifri saa anamutu ahodo aye koso and the local government revenues ni ade so koso public sector development nso ekoso kakra ne ade a enti bohu saa nkwankro mo wo nnwuma wo ho no enya adwuma eden but aya me bisa me ho say akwanya ahodo elidi kosa emiamia ahodo no aya na etisen eno so ya ade ba ko o so already no afi bia du ne ba be kokowo a ohun say traffic no eja me pa okay those days no kwan na kwan ye no kwan na etisen but for now efi Accra ekopem kwawu kwan no etisen revenue so ma no so nya sika firi ho entinka empenifo ye hyehye pa
ɛna akwanya hodo a elidi kwa saa mmea hodo no omutumi ye ne yi a ebetumi abo ma beauty I mean economic no because me say bia me nyame kwa na sa me hwe na traffic na no ode nyame me nko because me ntumi nko kotina ka ma me ho nhyehye me saa ebi kwa na nkwankofo express bia na say VIP na akofa me damu sai bia wo ho be hyehye wo na nya de wanti obesan enti ebesere saa mmea hodo akwaya ne ho nsrahwe bia o man nya sika firim na beboa ma de hye o mo wa sampotem ho no mo nso anya nwuma aye no ezese mpenimfo ma o mani edi akire na mutumi ma ade hye ne ho ha wonom ne marketing a ombeye beboa na ade hye wo mpotem ho no mo nso benya adwuma aye no yanya because we occasion afiafe na eba indika yetumi ye o makwan ne ma bi a enkoye na beboa edika ye na Ghana man pani ase aban ba yomugu so se o mo de bibia efa ne se ye business forum de akọ no ma o mo no mo ka bi wum kwen ba fa so a mo ka mo ho abom na adwede betumi akọ ne ewo kwa ni mpotem for that matter the entire eastern region na mpuntu akoso yade a aban enam nyam papa Julius Debla so a matu sa na mo no last year ni ade o koye na afin so mpenifo koye Ghana man peni na nkasa ekoye adomkuma no enyina ko obi a emadwumade ni yakono eye pa anamo na omutuo ni yade eyade pa bede besere o mo se o munhye mu kena mane nkwankoye 9 day wonder yenim sede amanyofo no subante wondo mo saka kan de na enwiti no magya etidedie yebesere se kwa Easter no abeye wiase nyina Easter enti mpanimfo omani ni akire yie na omontoto niema revenue pa na omani betumi anya firi ho so omunye ni yie dia na mpanimfo mfa sika mfa nhyem akwanya kokko mmea hodo e ho akwaye tole site no omunye ni yie kama ema wo mo enu achi bibia wo kro no mu no won se du pempenso asa na babi wa kra be kokko na jana bia won sensem kreden oh yes enye obi a na benya sika akwaje hotel kesi adamu enye obi a na benya enti no ahowo no bebre be ko no bia na wakopek babi obi be no obi mantwene ade babi wa be kokko na jana bia kra ho den enti ese ni marketing kitin bi sa facilities ni ade no social development ese tumi ko ese otumi boa na development eko asa atena kwa wo mo park no ana da ho no akosi sen so mo anye Oko United wanye o manye ni marketing kitin bebre occasion bebre betumi akoso betumi dia bo jams na ade ma bebre betumi akoso ho no ese mpuntudwuma nkakra na ese mpenifo ye na ema eho no mo no already no mugusu ye bidie but omunhye mukena ana no metese Ghana mampeni ehyebo wo ho say akwan ahodo wo ho no manya nyina no aba no behwe no de aka big push eye project na ho na matumi aye se be ya edu afe no na sa manfo okwa omo ho bekenha wo no na enkobu afoforo aba mu se okwan no kra anye na mekwa mebre ne ade se be ye nkofo ha onye den emfa ma enti ebesere se de akwaye ade a eboa ma man nya sika no assembly ni nya sika assembly gi sika nso a ekwa aban futuum kojo meso na wo hodi on amame me the video bi ama DJ Mario and ade a very very disturbing ade a ha adwene yie papa ekwan a from Accra ufrim kokko e de kopepo no so a kojo wo beje de say street light ba kokura ni kwan no so Kania ba kokura ni kwan no so now video no join here live on Facebook can get to see menua obey dan so brane and the video yi e ba ye and kojo hwe wo fe popo no from down to top one no street light ba kokura any popo so and we number of vehicles are free down ho e kopepo no so na street light ba kokura any kwan so a e ade a very very dangerous kojo video no oh so already nankasa no be pon no se de etene ne fro nankasa no bibia wo kakra no cre me the first time I call be pon ene ada nkuru bomi ne ade no masa na it wasn't easy car meeting me say driver no apply brake saa ma che say otumi se brake ne crash what front na okra bobi ma no na ade asa wo the number of cars e be frosoro street lights ba kokuransi wo video na me dia beto so ahyenkafo bi so kura san ni suban inse senka driver bi bo be ma ne demo no wa man high na sinani inti ade anka beboa kakrama wo mo ne street light na wo kwan na ho ne beboa eno so aye bibia wo ho inti ebesere we ni mu nyina ya ade a se mpirifo mani kon once a e ho akwaye tole site kese de ma omanya afi bi adu a Easter no e wo na dodo na akodi no no ye mo ye ho moden na mpirifo emfasi kanhim no munye ni yie we mesi sabrofo na enya anya won openi abrofo na enya ade we ya won enkesi kom bedwira fi mu ni nya bi ni on a yenya na edidi agro no en kodwo wonum se na kwa edu Easter
Any option be as yebeko. And as we speak now, there's a different option. Si yanko kwa yebeko gumwa. Say kura no. You see, your best ye nuanom mahyebedwafo no. Ene mpenifo mpenifo kita dibre no. Omo hye ase ye create bibi. Enkom mpotem beboa. Na nsen ye moye nua bema honabo asare oben abaso. Wonye busy. Kwame Epras. Waya ade pa. Serious. Hwe ade a ekọọso wo Gomua Central no. Manage ho. Emma, unse adwadi akoso. Mebu nani agye. Jese ne ma konka ne pa de ama ade hye omo potem ho. Enti anka ada assemblies no ene ye fa ni se MPs ni tumi ye bi ni ade ebeboa. Ebu ho a wo de na nya Easter but ebe ye Christmas. Ba mpanifo yi ba mu nkofie. On say we no once in a year. But addition nani agye. Hwe revenue a assembly ne betuma generate. Hwe revenue a mom tonton ade e ho no ne betuma nya. Uton kofia ye beto bibia uton bi on beto. Enti aba san so e ma ade hye ho no so nya adwuma ye den. Eye. Enti yade ese etumi hye mu kena. Me boy ye nua be ma asado oben bi kwa mensusu se be ye sada. Mensusu da. First time. Me hwe ne ma course no manage ho. Enti e besere ba bibia ho no mo na kwaye insrahwe bre a o ma ne betuma nya sika bi afiri ho no mo no. E me yentoto na se. O ma ne fa sika nhyem ne enye ne yie. Kame ye se o ma ne yetin ba bia sika afiri ho ba no. Aya saa mpotem no. O man ne ma ye ni nkoho. E yade ya o ha o man ne pa ba bia ye ko fa sika ne firi e de be ye o man ne yi no. Saa mea ahodo no. Ya to ho no nyina jeje mu. Enti e besere o mo soso a insrahwe bia bi wo a o man ne tumi ko ho nya bibi firi ho no. O man ne fa sika nhyem ne enye ne yie se be ye beboa. O mu so mo ye bidie ka so mo nya hwia ne ye boa because o mo ahya se mo toto ne ma. And we know so mo kwaso ato aso e bedu baabi no. E be ko nka ne nti o mo kwaso anhyem kena ne mo se be ye a kwawu ni mea ahodo a edu occasions ahodo bi a o man no adehye tumi konsrahwe ne ade o man nya sika wo mu no. Ye nye ne nim se ye ne yie a Ghana benya sika wom na ye de atoto ne ma na o man yetumi akoyani. Ghana benya sika wom am yetumi atoto o man no ma o man no afa ne ntuma pa efra. Ora Samuel Kwadwo Akwazigi bi anapai wubreni maminti we. Good morning. Good morning, sir. We dear ba we fidi program kesi yi so ache. Won fa ncheme. Na mechia watifo no mom good morning. Good morning. Do ma sede bi omuti na brani ho. Emse brani de aso ama college no bat me de kakra ebefem because kwa wasam de se uka kwa wasam na kwa yesa asem ye Africa because kwa de matena kwa wache. Kwa matena ho since 19 that is me call as me call kwa 2010 ana me call betifi kwa tena betifi kakra be 3 to 4 years and I'm some free ho kwa tena price so kakra eno so be 3 to 4 years sana me bank ko bet 90 kwa areas ni de me movie my ban price so me yakwa e bo minti kwa wasam de na pese me kakra ewom en komo de aba a very good komo anope mu de aba say those festives nyoma ye occasional nyoma ye no especially kwawu say ye be wie no say kwawufo ne timi enya benefits bi efrim ya sempa ne mom no kakra mpesa me chipping in now my for the bam ne say kwawu ntama na almost 30 paragliding the first paragliding zigibi na me first one unsa soro de unim say soro de ye no yeah radio stations say wo ho na no I say nkran ha radio stations do na mo po no esoro ne wo ojo no be po no so be o mo ye paragliding na kasa no site on na kasa na post no ye transmitters ni si nten no there bia ho ne ye fie so na me person me one picture here that sweet time I started first paragliding sa paragliding site we na yin si ye na eni ho bom but enam say kwawu paragliding anye kra no bibi say etimi aba be pono so we odwuna no ma be pono so paragliding site ho no okay ani aye ade we you start paragliding na bibi say eni ho na me nim say particular say o ma be yes some as a small rest house in case say ahofo ni biba ebi o muntimi nsane be pono ati ase mutimi sane be pono ko dase ho na say o mutimi yes some as a small like guest house kitikiti e wo soro paragliding site ni suni we mu na ne enye na ka rough satam na ka wutu a ne hu pa ba se ko wa ya modify ho no inchenche na ka nya inchenche ni video ka no ka ho wutu se modify ho no ma se na ho no kakra no ye show se mpanifo gusu ye de eye unta de bia fa preko penye de etutu enti kwofo ne de ba bia ka me nkwan ka mo develop pa e obomi because Easter ni de obomi na gina but obomi no
minimani fema na say na asem hu so ma yes am welcome to Obomi minim so hu say yi na ka me hwese ka me hu asem ma yes am bricks bi and ma welcome to Obomi na mo ne sam as a development I catch you ho it Obomi kro na kasa ne die because Eastern na agina Obomi it Obomi kro ne die nkro na aka ne die metu ka say Obomi na say perform many call right because Eastern na agina Obomi right obi aba ya Obomi street light na ka no asem ne die ade a omo ye so akeye because omo ye akeye say who full be pona from Harbour Base a stadium where they ban the full be pona there no light no street light so omo ye so Obomi kwan ne there me atose so ma be ne foforo intaka there Mahama ye president sitting government in the day ka still ma come street light solar street light me there emra so and they try to walk around so sa video da so yi we are betifio Easter yana honorable Brenner Champon ebia no odra modern station ni na me Easter and I ni na about Easter ya 5th April no bia no iti ni na so station taxi station and why you bia ma abetifi for iti abetifi na metiko metna ho be 4 to 5 years abetifi na mo PUC top aberi mu top iti esre se Obomi die o ma kechiri nti esre omo Easter ni na agina Obomi to omo nya bibi surunkun Obomi na Obomi fo hu say Easter ye di Obomi ni de omo benefit every me da se me so me da se papa ora samo kwadu akwazigi bi ana pesa won so wa make you submission ya ma course no emra kakra 0593406565 0534050199 ana pen komo aye die no won so wadwenkyere e won komo yi ho. Hello, good morning. HITMAN What's the me ka se fro do bro ni kanse mami nti wa no pay HITMAN asem na mo kan wa hu e wura wo pa won say pra ensuo no ni tino eda tawo ni ye fe kro bi akwasiwu na wujina say akwasiwu kro ni mo a ubewo be pone animo no ye fe bibi yawa mo ni yawa ndo mo ni yawa no ese be pono ani bibi anso yawa ni na mo na nsuo na efi bi pone ma egu yawa ni mo no bu pomo no ani e fra de pra nsuo no wujina akwasiwu no a utu ani se be pono asoro na yawa se den ese ho for not every akuba ekwakumase no but the fire no akwasiwu ubo se ebo atretere for not onante ebo no so no ne nan den amatumake say akwasiwu ho ni nyina ho kwa etibefre ofanifo no omutwo mani hwe me da se what's the me so me da se no pay. Good morning. Me pa cho me jo so ye for saying Nana mami ti wa no pay. You mami ti. Ye kwoni na me kwoni. In fact, ni nyama wo no hwe. Esi Enquires so ko Obomi. E kwani titi. Last me fast on na in fact me nti OBIA ahofo no mutumi back Easter babe se o mo beji o manya na so mo beji on business e wa fi na hwesen e kwanti e na o hwe Enquires so Obomi abum Enquires so beton abum Enquires so nkwatia abum nti ne aya sometimes timi try we be to Facebook say kwa yihia eye trade fair and playing grounds ni various areas no so e kwan won mo nye no kwan nyam is frank kwan kwan e double ahatu e last year na me Peter company car me do communicate na see Linda do one mo paradise kono traffic pan give dam brain no nti mesem kwa empanifo ahemfo moba monana nikotogi bufom mesem nikasa say mesem ye maimu empanifo ye politicians no omunwu se ne omunyo be kasa na de wo Ghana ye kan Easter ye kwawu ya ne nikita nti no mesem omunhwe se ne omuni empanifo no be kasa Ghana champion ne papa mesem
mahomne so. Okay, right. Medasi. Mate, me so me das papa. Good morning. Good morning. Me pacho. Abaya jiwen. Auntie Magima minti wa no pay. Yo, I no pay de mama mama basone kwa wasta mo akofa de tuja. Kwa de ni ma ye edwadi a yedi. Enti say na on the business forum na ba no. Ebe boa ama kwa wuman. Enkwala ne mpani a won wo ho a bebre ni adwumaye no. Ebe ma won wanya adwumaye. Na me de nka ne me sre ne se factory bi kura nka won meye no wo ho. Efita kwa uya won sa sigu ho paa o. Nanso sa da yi a aban ne betimi aso kwa ufu asene. Esan say yegu bipo ne so no. Ya no won feel say ye de ye ni obi a. Enso ne ma papa wo kwa hwe Easter ya baye. Ehifa paa na nkofo di Easter. Ukọ bipo ya ase ya enso firi mu ba. No nkofo ko gina se so nsuo yi a won di dware hu ba bi ensuo ni ti firi bipo ni mu a so ne no. Ni nyina ya de a ema woho ekohwe ema kro ne nso ye dan etumpo ya kwan so so nye e fra bitifi ekofepe ase ekwan nye o afi Enquires so ekosi wobo hwe kwan ne kitikiti o a mo betimi atre kwan animu kama ya nye istaba ejina obomen obo Enquires so na esane akotafo no ne ade e fra bitifi pepe ase Istaba uhu se nipa kora ewo onwo nyina pia ba krokasi enim enti ye besere Brian de wayade wa makwa wagidin pa na adom FM ame mo abaso kwawo no won na sha ase a won de bae nyame nhira won oni nyame nyadwuma Auntie Magina Gopon enka won so ho no pay. Good morning. Irano Josu. O Rivans no pay wa pomu to say. Nyame adumo na so e. Me hu ye papa afsa me te won ka che. Michelle, nyame nka ho na nchia nshira baso. Baby a yewura bo acheje akon obia. Na si kwawu mebo chief of staff so abaso. Then the mpanimfo no moya de papa yebeka. Mi ranye kwawu nko a uko Kenya say tourism ena ebo mine. She wa ukro mo free swedro ko oda the biggest tree in Ghana. And say omu ye ni ya sika ombenya ufri afienya ekopon sabe nkwaku a ewo ho wo mu begina ka kwan mu ni ade mpanimfo ntumi ntena se enye bibia wo mu de beye ho tourism ayi ubekọ ye beaches efi na no wo mu yi tema new town mpoano a afi me tunu tv no to baby uhwe fine ayi rubber bottles ne yeah, Robert egu epuna no edu da bia wo be koye castle just white paint a yede be painti ho keke ebe so ye mpanim phone nti wo ye ni ye na wo munye scam wo man no ra oni ya menye du Rivals Nyankopon enka won so ho anapay afankwa erekwa he for sense this morning on the show. The road to Odwina Noma is not tarred, and what are they using the paragliding money for? Ekwan a ekwa Odwina Noma yenwu so paragliding sikai what dey day. Good morning. Good morning, Brakwa. Me ba twa fra say. Brakwa Pacho Kwaku 49 ye Kwaku 49 wo bre ni ye nkoi. Brakwa na what to say? Me wo ya papa. De nyame ase. Me de bia me ka chesa me bi se me panacha wa. Ka me bi ni hu hia me papa. Enti ahoden no onchemu nkakran e mada no because ni hu hia yen. Yesre na Brakwa nyame bi sa ne se sebi Ghana mpelifo se accident esi wo Ghana emfaso ben na mpelifo no omunya kristo nyame bi sa no because sebi o se kwa ana ante mage ka no nye no woni ati kwa la babla kwa ni ye na street light sisi so ne ko nipa ho ban a enye ya na enti sebi obi nkrate wo kwakwawu wo Easter na wo kwa awo madio eno na sebi Ghana mpinifo aya eto manya ye omo fra na me se ye buta Ghana mpinifo accident si wo Ghana na sebi adihye fre wo mo nkwa emfa so ben na ya omunya kristo right fre wo mo baby a tourism ewo na wo kwa ka me for na wo ka me ka to mo se omunya kwan na ke ba fre wo mo se Ghana emma ehu hia wo mo Ghana man hu hia ye mpinifo dia enye baby a tourism
ebetumi me yenye kan omonhwe na ekwan no omonye no obi nka se wo tourism o ko se ba bi site tourism site aba no ba ko no wo ma bio fere papa Ghana mpedifo se wo mutu kan so amukọ abrete ko hwehwe miamia amukọ ehọ na ya na ekwan na tesen ana amukọ asabi aya na o ma dana ye ba sere wo mu ye koso wo man mu ne abote ye sere wo mu hwe na ye kwan ye enya no amunhwe no mu ntiesi na tourism discover o ko na be to take ko design no what design ko so ko unya what so be to ko so be because of Kenya what take ko so na so no na ko no e be sere wo mu amunya kwan na tourism entimi mu awo man na ya de ko animu tourism ko animu o man ko animu Mate kwaku Austin Abbas ya da papa Afrankwa ereku aheford wasande fofraba or say traffic can be reduced if they are to connect the road from Obo to Eduamwa so they don't have to use Obome and Enquires. Traffic in betumi akofom see ye kwan ya efri Obo to Eduamwa na traffic no ebetumi akofom papa Mache so DJ Hitman me pa cho anope wapom to say na me adumo we ebrefu ma na pe de misemu o kantamanto ubre ni yanko DJ Hitman kakra me de kan se kwa wonu de omomo omani ko ho a ebe kama pa o san se nye Eastern kwa na ya omuko obi ho a opese o enjoy good weather be 2 weeks ana 1 week ana 1 month dia eno so okọ ho a ebuana pa ntimpenifo mo omani nko ho na galamse na adoso dodo Hitman obi nto aso yo mateme da papa I think say Afankwa ereku aheford message what the buy no ya message ya very very important pa o say traffic no betumi abrase see ya connect kwan e free Obo to Eduamwa na send ye kwa ye nyusu Obome ene Enquires so kwan no so eno so betumi aboa papa good morning hello good morning me ba cho twin for radio no kakra for say so ma twin wo film fashion zoom kra yo ya for say oba ye ni because free da kuma wo ba ma minti wa no pay Hitman Easter ne dey say cry me nwanwa me kwa mam wo ha na ye wo me first ade yesusu aru ye na na mu ko Easter ye fa fo mo me ke ya titiri duku na so ni o ma wo abrwa de wo ni edu o mati na ye ko na say su de nyame adom Easter no abaye kese de srega na fo mpanyifo say ko mu twa mani mehwe ho na ka kwan ne nyoma ye so mo ye boaro omunye mo na Easter no nko na ni misumi de ni yo mate ye da se papa yen fa final call na fa no pay enkomo ye di wa ANIDASO homo bi adwuma de so no yen fa 059340 6565 0534 final call mache me ba chere for say anti comfort my inti wa no pay misumi de say kowi enye ne na kowu bae ene enye enra na kowu bae present ti apa enkomo so ya ni kakra yetimi ko be krom ya ko sho be niema ya ko se but ye ba ye de yan fa ye juma enti ye sremo se no mutumi ko be krom no mo dia ko ji omani na wo kro da wa na prodia omo samu etembe sesi omo so mo kro na ta brofo so ba ye so ye kro mo a omo ne beki ne ganse yo anti comfort yen so ye da se papa Lumba ensupa natural mineral water wana da roma na won so frɛ ya won so wode wadwenkyerɛ wode aba anopa kodwo sami bi kodwo ebraso yen ko na fe dwumadi fufura ewo ho no so entwa so anopa kodwo hit enti ye ne yetiefo na sene nka sia mi hira ho no said ye medical and Afankwa ereku aheford at the message by and I think some 40 na supema ebebo papa or say traffic can be reduced if they are to connect the road from Obo to Eduamwa so we don't use the Obome and Enquires road the other route anka ombetumi afa ho etia na so kwan ne nye de say nipa ne fa ba bieye na na kwan so ya tententen enti e besere yentan bia Ghana ye die ena impuntu ne nyina ye pre amanko nkura hodo enti e besere ye mpenifo no said ye ya omutumi tu kwan ye ko Dubai na de ne wo ho eye de nya obi e wo ko Dubai bia ye nsrahwe adwuma pe be na wo Dubai madam fo ba ko Dubai so wo kwa ye adwuma bra ko bra no bosom no san ba ye friend Frederick otakwa
One not Dubai no 2 months was a Janaba Ghana. I said you are papa was able to make it to be and said then was out. There be a answer no moko. Enti your best any ye ye pesa abrofinya e soro ho a opani ka wani beje. Enti your best the baby aba ya de papa no yen take advantage of it na yen ye ni no man nya sika mfiri mu. Na emwa ye nyina nti we de mesere ye mpanifo pa na wono momwa na kwawu ne me ahodo na aka no so a mbetuma ye bie na ya akono no momfa mo hunyim na munyina momwa na nkronkura ahodo no so meburu no afena beso a omunya bibi kakra den emfa mfirim na me soro akono yemfa woda kese emma marker ono ye piloter driver ni na manso tontokrum ene wo na ne sister ye boa ono so manso tontokrum no wachirim se na de nyina bra marker Bra Mike ene wa wodanya minhira opi na wa woda no onya no sokoko atenten we nyini kire ayi die wo mu ena yesre edemo happy birthday once again brother Michael we ye piloter driver wo manso tuntokrum we efiri wo sister ye boa ono so wo manso tuntokrum ena wo se yemfa woda sonko we no ye fanti bra kobra yemfa dwumadie no memfa manu di semninsi na mtin se senior man so nsem wo hopa hu se na senior bi di na woda enti na eden obeye hu adwuma awoda coordinator no and one as a producer of the show was we invited Afankwe Riku Ahiford na woba esanse ko hu asem na se da na koma so papa wasan de fofraba was I want to understand what kind of arrangement the GTA Ghana Tourism Authority have with the traditional authorities because aside the noise making during Easter Kwao has got back to zero without any serious development. And where does the money go to? Sikana kwa infa. And to the producer. From Sami B to Ziggy B. Ozigi. Madam, I na di matum. Na Afrankro owie kru adom. Ada ofrikwa wa na. Because the submissions. Ba ko de buy them ne nya adwen. Yeah. Dia waka se omon connect ekwan ni free obo e fama aduan no no. Se wo de ba ho a ni ba ko ne kwan. Ni ba ko ne san back to e friend say obomin. Enti traffic be na enko be. Ti woni ne nya adwen. There be because the onim kwawu. Se enye se wa bi the onim kwawu be hu se ufri obo ye connect every obo obi anim say duan ma de ataju for chrome me matena zigiti the message what they buy or say traffic can be reduced. It can be reduced if they are to connect the road from obo to aduan. No, it can't be. My men chira the entire it can't be because the entire it can't be ni say ufri obo na ye connect e de oba aduan mo awia o wia besan ba Nkwatia junction oba Nkwatia junction o ko abetifi ansa oba back to Enquires so oba back to Enquires so into samba wachi asan be si ohina na a classic after now samba fi ohina na classic asamba Enquires so asan ko bo me it can be reduced but what you say it can't be it can, because obia no the only thing is say because obi free obi free abetifi or go straight to obo so what I say so it can't be that it can't be to be in 8 minye okay me ko na ebre ni ho na me ko no na me nua Sami B e be so Sami B na baziki B no can be about the in Kwawu stadium no say akosi saying and kakra me tell ni say Kwawu stadium issue no akoya say odan your stadium issue wa unim de wo Ghana ha no obi nya ya obe bibi o but obi ke so ne pe eye bibia na man so twi bi aba ho sana Kwawu de na koye wa ko say Akimodan stadium obi nya yakobe bibi na mo man so twi ba ho ni ti no wo de fancy sana Kwawu stadium na kwakoye enye sa de ka stadium ni de ko ma ya wie na insampi na techiri na mo me ko ekura de special birthday we free me sister ho me sister aye friend no ma me senior sister me ni wo Akimodan Oda Mandarina Gardens mamiama dodo na friend Akonoba of Akonoba Beauty Salon or see for special happy birthday and for my yes sister Odasui Mrs. Diodu and then you would into special happy birthday into your birthday TikTok video now Mrs. Diodu here into Mrs. Diodu who was Switzerland boga papa mamiama wow sister Akonoba say Ziggy Miss me no me wish happy birthday. Right. Now me ko ekura the last one. Hey, na one of Akimodan bloggers. One of the bloggers or that citizen when they were with the winning no. It is citizen there ka okay bibi kakra na me me asoso. Right. Ziggy make bibi kakra and I think say a real kwa Hayford said your work no ono nya adwe. And waba ho man so hello.
Hello, Hitman. Good morning. Good morning, Bibi Boko there. Yeah, we are Papa. Ziggy are making a point, and I say 1 point in our work on the idea. It can't be. That's the word that we use to say. It can't be. Right. Like they say, opinions are like noses. So I'm not expecting Ziggy to agree with me. However, me a crony, minim chrono. So if I'm saying, say, traffic can be reduced if you coin it from Obo to Idiamwam. It's workable. So Ziggy can't tell me, say, me ko abetifia. I still have to go through Kwo or Bomi, come through and price Unkwitia before I can get there. When I get to Obo, I can just use Idiamwa and then come to Unkwitia and join the road from that end. When I don't have to go through the traffic around Enquires to Unkwitia. So people who are going to Idiamwa, Abetifi, Abenedems, they don't really have to go through Obome. When they use the road to Idiamwa, connect to Inkwitia, they are gone without going through any heavy traffic. I tell you this, during this Easter, on Thursday, the traffic was crazy. Friday was nothing to talk about. People were in traffic for 4 solid hours from Nkoko to Mprai, so only in Kwetiambeka. So if you are connected to our road now, there is no way traffic is so serious that also that maybe you need a change of environment to just relax your nerves, and then you go through this heavy traffic. So our leaders are listening to us. Honorable Brian Champon, he has really tried a lot for us, and we are grateful. OPK Dems, we are grateful, but a lot can still be done. That is all we are asking for. Because, listen, there were a lot of things I noticed this Easter, and then I kept asking myself, one thing kept going through my mind, say, why is it that you didn't say you're quiet? You didn't say you need street light or quietness. So, yeah, during December, yeah, during September, but then we waited till April when Easter. And when we see assembly solar panels, I will find home. And I look at you cloning in an solar panels, so they've assembled it, but they've not fixed it. So, Anajo, Omo call or bombing in our price, so they can attest to the fact that now a quine soon in our use soon. Yes, roads nina so ewo honom sa wako Easter obi address or si or kwako jinini na fi wonna mumfutro mo Kofi Taylor came to Kwewu. You can ask him na Kwewu ko ni nyina mo se mo beye ekwan, so you wait till Easter afi na mo fix it makofa abo ni anya begu kwan mu, and then you are trying to fix the roads. You couldn't do that during the past few months. You can't use 2 weeks, 3 weeks to fix roads. Our leaders, they know better. I don't know why they would wait and do things like this, and then you say it, and they are looking at you in some type of, manner. It's not nice. Okay. We are begging them. Yes, they can do better. Not like we are being ungrateful. We appreciate them a lot, but we feel like they can still do better. Oh, okay. That's my submission. And it can be possible. Wow. It's workable. Honorable Brian, Ziggy said it can't be. Ziggy said it can't be. Ziggy said it can't be. Oh no, Ziggy B can't be saying it can't. No, Ziggy. I'm saying this because Honorable Brian Champo tried doing it and he stopped because Ensemble was happening, but he can still sit with the leaders and see how best they can work around it. Right. Mate. Yes. Anape, thank you so much for your time. I will show you. So, Ziggy, Irregua say it can be. Once you say it can be. HITMAN, but I say, man, no, Siboni. Man, can say it can be. Maybe or not, will reduce the traffic. No, make us say it can't be because during Easter, na some na make no during Easter, no, do one no, or bombing. But what you said, don't want about me name price. It's even go you should route in the Bawa, and then I make a route in the Bawa. The person who come to Enquiries Junction, or better return it back.
I was back to Enquires. That was what I only said because Easter no do one and for next na. But the break call in TFS near me near be my happy birthday. Okay, so on that citizen. It say, who say, I am this or you say the opinion I there. Was it there? Opinion are like gnosis. I don't want to go further. What you say? And then I rest my case. As I am there say, or see, honorable tries up again. Never some P about the same time. Can send some P about go a year in Coco Sports Stadium. No, and yes, I come here the dada. I question dance stadium. Kaya the dada. It's me quite dear. Na happy birthday and come or dance citizen. And wa wan kasa uchucho mucho or down for it can be happy birthday and come or dance citizen. Yankopon show. Na fi onye wa come aswade nyina o ma wonko enimu pa wa brabom. The other one sabe kan bia no enye nhira emfama or dance citizen. Happy birthday and come on brother. And now your birthday. Enjoy your day to the fullest. Intinane happy birthday and come out or dance citizen. Okay, me dance citizen my happy birthday. Mo kwa unko money there. Me nyaka producer mo fa part 2 mra. Ye be part 2. Mo nya part 2. Ye be part 2. E be akra part 2 no. Sempanifo keka ne masia ya. Ye betimi akokwa na akodi san komo no. Nya akoya free haba. E de aba. Esansen komo wo kwa papa. Ye kwa me ka me kwa ye compare so and say obomi ho na ka se fa kosi ho. And we'll go with the requa. Esansen ono so wo kwa da na kwa so. Because kwa fu say omo tai tie wo so nte free ho. Mate well amenya quick birthdays in free honum na yentin free na DJ Mario engine time esansen ye bra so a was here sorry na ye ko papa nti anopai happy birthday and come out. Madam police officer way everyone kasa ukura ho ura samola mo waswa happy birthday Mrs Mavis esi kumse Mrs Mavis esi inkum amwa Inspector Mrs Mavis esi inkum amwa ene your birthday o Ashaman divisional operations where everyone kasa ura ho ura samoa amwa or deputy PRO GPRTU waswa Mrs Mavis esi inkum amwa happy birthday and confirm and when so and confirm happy birthday and come out it's your birthday today happy birthday and come out wabapa messenger what they buy and happy birthday and come out it's your birthday today and then you are woda into wabapa and your birthday happy birthday and confirm nyankopon show when you can see na fe no one more akoma swade nyina embrem oba papa bi and your birthday happy birthday and confirm well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say no and come our production team executive producer Instraba Kwadwo Samibi Ura Samuel Kwadwo Agwazigi B technical producer DJ Mario Edioko social media and so Bismarck edu say at the sports eba anapai Michael Eboy of production yeah ko Obampaya no abobia my DLFM from HITMAN. Good morning.